Wana fai ona awina atu le polo kalame, ale au auli mafufunga mua. Ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare. Vili mai loa, le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. Vilanga e whaatala whaatula ni vanga la oli o la so tofila de ya so lua se fulu malelu. Ka ufosi e ka ko le lus fulu tasiri ya o sai o la stona i le veus fulu so lus fulu tasi. Alla basino te se mola so la so se fulu malelua vi ile lo fulu tua o tanto toi fisila fai I lunga o pe mga lunga lo e ile fo ya woli fa timu. E da ma to mai level tai ona leila ya anto fo la fia naf ya na fa malu fa timu ma fa mai ni si taimi ya le fo mo le tai ya o le fo I wa na ma ulu na leila tai ya nai timu nga fo I se taimi e le ma tu ye ta lo sia e le o afia I o le nga senga se o le ma ini ile nei fo ya so tofi o le fa to fitio nga lo nga tiute ma fa va lo filima o lo fi tai tunga ile pa ia ma lo tatu to ya e fa malulu anto fo ona o le ia ile fa le tonu e lunga o le o nanga le Facebook e le o tatu ia pe le o le o nanga le tatu wala le antonu ia o le nai te fiu save ka omi o ko kiki nga ka e le ki o ka o la o kere fongi ile so onga ka omi ai anga e lo e fe au wa leva na uma allo fa le tonu ia le fo ia le Facebook mata mai lava ile tai au po ana leila ia e o mai lava le temile masano wo lu fia fo e sianga ia le Facebook ia le temile ia o le mafu anga na le wa la iona fa le ton o lo fa le tonu pe la ile temile na lava fa ima tau fe lolo ia ai le o anto to lo na malosi e pe ona yai ia o lo na winga le wa fa pe mai me nei ia po le Facebook ia mal Instagram Samoai ina oia e tape de pena e ta fama onta o ta falawa e le potu mano lo o le potu ai e tape de pena uma mo le va o forsa e fulu mai lunga o fa alu ave ese mo meu vau e mo meu kia pulanga wola ya la vai I po I tali vai io la temul mulina e alo si la ya tali vai a mama fati munga o le se kafia ko le vainga e kafia ko ai au tafa o lo mau tapo lo la e I fali au te vai e makwa mafia fia le pala le wola mai e mo meu vau I lung I me na o tali vai io o le wa fa pe sa o mercala Facebook o tou ye fia mo moi lunga Facebook ai misse foi o tou ye mo moi e fa o la me ka le VC io ka lo fai a kioko Al me ko ke foi nga me lianga va pe ja on e wa virus ko me Facebook o ye ya print e mo ye fa nga ma ke ki por kasi por le luo va via ai ko anga la ve moi io e ko anga ya lo fa nga ruenga e ko anga foi ia e alu e fa kurang poloka inisio time ai le un time yuma ole mena wa ai lo wole anga ni so le Facebook ya Antano va to I show to fine io ya po sio uso fa per ya prenio lo ma to mai nai ma Roscoe le divine o la woli ya o Lena Stevens before ya Isaac to ya tua ala ka machava o life forever Lucia so le ma to mai mala ai ngai dai sini Australia e fa en tulisi va nga dali e ko ke fiu sa ve o Facebook o lai fai singa mano longa Facebook ile hasole nei o lo fai ma fa le ton ya ma fu anga na wole mfai ona e mai mo mai e lunga o ka ko Facebook ngo walu pa ale wo sa e ya erga ka ro ka ngo fa me ulia o riton yo ya so ye si mo ko en len ka fa pa le kikima Jalo van tu le uso ya ma apante e po le fionga fu ya tuala te le lo po yo la wa malesi kuala le yo Australia le I New South Wales e se mo I masinga ka fio lo fu ile e wa le vai temile wa te lo e o al fa tofa ye tati le ta tonu ye e o fu ya fu ile le lo fa sanga ye wa ta masalo fu ye ai fa tele li maka sak yo o le li pule o le Facebook fa ke le li lo sunga le li pule maka saka mar ba fa tai
ia ua talia talosaga seʻi o sa moa e faigia la ko feʻau ma ave ka miki e faakapela ia le Facebook. Whaafianga o le ringaingo lea uli whinga i ele turu ma whainga malolonga. Ia ma vai ainga fo le ringa uli o lea su tofi. O a mai oe, o a mai ea si o tau a hinga, o a mai ia le tau mafutanga, o a mai ia si au e ka le sia o e tua alu le lotu. O ai o le tau au lotu na e po o a. Ia, oi, o le kaika I whongo. Oh, ia, ok. Se mo karango sko I ngau sa'u so iele a mai a ku ia o ko mar ko le ko o le lok. Fa talo fa tu I nai o le hanga o le mafuta mai ai ia le tina ia e te vise ofisa ia male ainga. Tina matua ia fia ba mea ma le fionga ia le manu I nai favona ia to inga so fa pene o le inu an to ale pepa fo ile les fulu fala au na yempe au ye se tinga tinga fo yo vai malima tapu lima tu lima
o le papatua o in monumenta o le mafaufa ia o le fofoanga o le maini le wa tatou iai nei Kansas City nai America Utah talo fantu iai Agnes Marina ia mala tuiloma ia mafuta mai ai le tidai ia lofa tuiloma ia fa pe fo ile ainga ia ma lola vai atu top moni au mala sulu sole o ingo fala auri bra ele ai se mela ilo i foi se vanga nga vo ko fuka ngofi ka pu e ka ko fala o ku i lungo le am o te fantana fantu i se o tama ia va ale se o limi tole fo ia le ma futo mai nai mel pone Australia le vai ngola woli io o te le lo a o fu i yona tau sanga male pongi sa o fa malama po ti o anta o lana vini le felwai ia ta ilo ye ai o le vevela ia ai o le pefu ia te te leino ia i po o ani tulanga wa ia si tofa ia o se fa utanga fu e fa pongi sava pela pe uma o le numera lua e la wa le pongi sa o le ia wa ata o le tas ia lo no winga mo ko audio di pako ia audio di pako iro o ngo ingor ka vare mari ama lo to so va al se limite le fond ia mautou mana mautou mai nai mel pone Australia le ni fo i vai ngola o tavita sui fa tau o le mafuta mai nai Penrith ia o mai a fio mai yo ala ve fo se si se pepa me pusa kuki fo ia mai fa alu e lunga le sukambre koko mawaru le se me o ia yo ele a fa ina le fa pe fo le ngai koko ngi ula mai le krisimasi merka usanga fo ia o ia kai ngame ku le au ngau fai ngā mea, o le pinge au lo ngau fai ngā mea. Ia, o ke fia. Ke lo no fia te lea i lea sole ni. Ina ua vai e tulunga le Facebook sole. Makwa si loua. Iyo, ua sau e markala voi lele. Koe kui kongu lau password. E ko fia o koe ka sui koe password. Se maki e voi o koe. Iyo, ua maki e voi o koe. Ia wale ngar ka sui so. Sui. Ia, ua fia i ngā password ngi kausanga. Ua fia i ngā page ngi kausanga. Kusa isa le page lele ia i ki ngā ka mai. Ia isa fo le page na ia le vai ngā fo i lele ko karakara ngore ki or se fururua. Ka arkasi. Ia isa i fo i ma le page. Ngai karakara ngore i le vai ngā lei or ko ua fai pesi. Usanga nga o anga po o video ko loe lau kama maka saka malpa va tol kero ni ma ke le yor fane ko ngure ku puinga yo mako kanga ka ngi usila sa mo ma Australia malalang yako yo va me lo maleli pulo le Facebook ola le fonga mo me nga ku va kero wo le ngi mafuka wo le au fa le ya fo ngi pesi yo ia wanga leu ai fua fa susumu mai la unku yo e ki nga fa longo foi lele wa makanka wa ka spragen mai la unku ala fa susumu mai ya ilu yo yang fa mai lor kana makia wa po ola la lo finga lo ri fon tak ba kangola se isinga wa se kas a wo se yo se ise wa se kas yang eva ai la yo ya ba ila de la bufia ma afers furu aua fa afianga sui lau password o lau Facebook. San, ai ang kako. E fai a kako ka hanga mea ngi ia suki. Ia wai nem finga kau sof. Ia o ko ngorfar. E ni kai nga mango se ka hanga me. A vile mangi. Fa kai kele mak. Yo, se umanga o le wa sa ungir ka ko ngu umar ka ko kumalo. Fa pa ia lo nguf. Yo, o le se yo mafu fa. Po le ale suafa. Le fa pringa ila sunga ile li pulo le Facebook. Se ya wa vai le. Wa le lingi ka ko fe ap. Yo, ala fa ile loku ala ka kangi fo. Bri. Ola for ka kangi le messenger fo ile. Yanga. Ola ma ngai la ka fa long. Ave uma ko kalinga avako i maloka loko o ka mak. O ka ke ai fa kai ya mak fa ka yo o le wa ma wa uma ya ira wa nga ka i koru ka i fa ka i lima la ko Facebook
ka isu ia le password ia so ma le vayasu yo fa ka lo pulele mak ke maka ia lo si inga o i lungole ma sa na fa le lai tolu for si i la vea ma lo le soifua lo le si o la inga ya va a mission al va ngare i New South Wales o kamai e ma kwa ke le password o la ko Facebook se pule ya o ke ia va mai o kana lo mo ko e sa le ia fonga mua mai ke fong yo e disse me foi lá do vivici o vivici e kangar pisa já le vivici oh my pepe se fia wafana mai le mesia pepe se fia wafana mai le mesia Filemu fana uai o Yesu Pubula malosi fetu fa ailonga yo ole tupu Lolo mamboe fa hali ai angelu awale fefe he matau awa fana uia ole tupu Fianga o le rivango le uli mo le fianga i o le nturu umawai inga mamano longa ai fianga o le ufa tasi mele sunga ia Santa Claus
Ia ua foi le tufanga me alofa o a Sofia o le nei tau sanga ia o le la fia langa ngai whaantalo wha joy. I le whionga i le li pole o le tau tōmara o nanga wasilia ma le lua se fulu mo na tupu tusanga i tono au ki lani New Zealand. Le whionga i le aloni ia ngal malmana, tai ngal malmana, ia ua foi se wha madantu mo i tātou, ia ua la wale whaonga i no lana tau tua whaantalo wantu ngal malmana ma lo le whaia le whaiva, pa pēn te leonga lui o le timu. Malo foi ma fa felo ia tu foi leva man fa lalo ila talainga se manu nei tu la leaso ia moni lava i lava foi na pisi ia timunga ma tu langa fa pena ia ai le de se lava langa le malanga lo fole li i la talainga o te msalo o leva ta foi na malo lo ia ma to tele o tato no le ala leo ai malo sai fa manu ia malo ti le ia sai ma foi pa pa ta poia o te no pele sa mo ta lo fa lava o leva na tafia manolo ai le se foi fe au o sunga o ia ta vai ia ma talanga ia ti o le mena le te fa malo si mai la Yo to ia lava le sunga ia tavai ele fai lava ona foi le tu mau ai lava o le alofo le li pui te ia ao tia se wa mai mau le alofo le li se sa wangile ko mumu fa mai o nga ia nga fia lo ki fanga ngir kaya o fa ke ma sangi nga me o ki fanga mai teu o le mako o e fa ko kolu fa ki fanga o fa sol ka fiona e soli o kai kolu mo sa ba di fa ki fanga ai la ku pa por pale o kai pa lo fa mala mai le scope du com ku so kama ye le polo kanga sa video fa mala mo fa le ngai a inga foi le ngai ki vi ya sola o ma tu foi vai tai mi la fa nga solo ia ti fa ngai tono lu foi fa le o nga ia que me sala nga la moi que ka mo e ko lu mu sa bali mai pa ki fa ka sa ku fa mala ma ku fa lo mai vai le so que é ko me ia ki fa nga ka o po so o la na fa li me lo fa nga uri me fa soli e mario ko i kale fo ko sa e ingi me o fie fa na le que va ngo que lo ko lo mio vai ma uriba mo miel so Sole, wangi to tapa nga la tunu. E interview o ele moana ai ki fang ai. Ya nga la ka mai VIP. Yo, o me nga le ka ke fa ko ia Maria mai lo fingal. Ka ir ko sela. Ia. A ko ngo skimio nga mo lo so wa ngo. Ya me nga le nga po wa le au lunga o isi fa mala. Yo, o le foi me o tau o fa ya tua ya. Ko ia o leo o sila fia umala vale tunu o naingo fala au a pa pe me lo pot kau fa de kon ka o ia so le sumpa mai vai ai uma fonga mo le la ku le wheelchair bil fa ole mo sumpa ki le wheelchair fa so esa ole le ya e ka nga fua le la ngungu ma au pa ai ngungu e makira kila la ngungu family o mo meu ankle was sprained been beva ale pa o ele no le ngungu e kere fa inga mo ole laki o la vo ka fa svinga lo ya lo se e alu se yasika mai ya wai e se Australia e se Samoa e se America Samoa e se foi America que eu fui que lo nga malos bona ya no te piete le uso ya lo se e por a kala ya e le uso e que vai aí e fa mo mua ia your grandchildren ma grandchildren ma mela o great mela wat ko inga ole matuato tele lavo moko sa al ko inga ole ko kelo o nalo ya ona po na matu vata si ina ile fala inga yo ile 89 i rolo po Simon Street ya na po isa na ko pe uma ngau pasila nga pepa ile university nga la ko po inga o o le FCD po la pepa lenga Denga graduate ai ngasi. Ia, masalo le PhD o le menga ka o le malolo ai masi. Alo le na le PE o le foco amo il spazio PE alos. Ia, malo le sua malo, ya le magwale anta le faisina ta tama i fia vo ile le so le pisi le wa ye tanto ile u fa longa tu vo ile le fia tu le tu. Ya Michel pisi o la ulai. Ya un teilo ya le auria ka ngole krisimasi le pisi le woyeni Salo te aulia lava que fala fa com pesa o ka ko pisi ya
Al mera to official nga luenga ai mau tino la le no foleri tato te au dia de fa mana twino le sto pu pa wala le o tau pole I show uso nga le nga la ko nga filu interview ne te wa te fa le tonu wai e ai ole le nga le nga lo pole le masalmia ya ele tato te le tau mate pa tato te le fa el tonu na me wa ti o mo si so ta wa se man e lo anko te fayen tu lo ye chole ai si ai longa ka ko ke uli al si masira wa ia ko lo ka ke kia ai o so mai longa fa ali I malonga fiol va va mai o oe ma o ki kangua o mo ko o que agora se não uma cabo o ficou malo o sionga ponga e le lo escoinga wala kuinga mia oia ia pe foi lele avakunga ia langa lai komulunga le fale vela anga va pe olai ngaunga ole vanga so ele po ai wo sa ku ka fai se au lunga yo ai mai anga ko kuri mai ka ku but anyway malo lava fight for the so money level talinga se manu ali atai le aso ia fa iva lava to roll fa fanga ma fa pa ye lava ma fa le fia ya ale al fo lava o vai nga uma ia lo ata fia ma vai fa pena fingo fia nga venga ia me foi va vele aso ai fa taitele mo le abano le nei tu la so sa molo tu no pele so fa pela I fa talo patu le nei tu la fa tai lava mo nei foi vai aso de pisio lo yai tu langa pe ona yai ale so tasio tatu trading o nisi foi a inga sa fa pena ona tamali foi me fatua nasi foi o tali I sa fa tawina ta vale I le o to ya ngai mai ele umana tongi a ole e mai ton fa umal tu pelo yai ia trading mai musisi o la tu ta vale ba nga na ta silfia e fine fa tirina la ta vale le uma tongi trade mai ta vale wala bea ta si ta vale ne ta yao sta si o di fiti una la bea lan sa ia fa longo fine terina trading le po la ta pena la tal sanga le tu la disio la to o fa pena fa tino tu lungo ta to penga ta failangi po tato so tainga ia tulanga iai ona ole pisi ole tato ofisa fa malu nu tulava pe fa etwai te siatu e so tai atu le fa malvenga mo oi ai ole tulanga tauna silfiaina bala sa o mai le tato telefoni pe fa waile nga fatia pe wa pisi fo ni aso aulo na obisa ile so tai mana o fa malvenga ia ma faina tu so tai tu se tai mi ile lua fitu o o lua fitu o fa o lua fitu mo tatu nu tua oi ole o Barcelau chimana na mertasi o Barcelau fa no lua tasi to foi tua ia tatu trading pola lava le value o te batua I lau ta vale pe lima se lau o tu lava tol su wafe e ma faina tua tu lo altino tu pelea mana tua foi ai inga e tau ona fa tau wina lo sa ai ia te ona faina na anga pa ai leva nga lona lua o le tupe o lo faina atu o lo fua le value o le taavale I le taimi nei e lo tūlanga fui le ptua umana sui pa u fau mo mai fa pena le fua nga I le tūlanga pe ona iai le condition o le taavale tausanga ia mai se fo I ona kilometers ma le tua inga taavale e fua nga iai le teleni o fatu tolu afe le tatu whainga mea alofa lo iai manatua ia ingam tutunga whapitoa ai mai se foi tulanga o tu fata signo ai talafu o ata to discounts ia se fiere le ele ma fai ono fata sini ata to promotions e time tasi po se ta vale tasi disi foi ai ngalo fata no mai tulanga fata wino si ta vale ai avele ta vale sa mo fai ono so soni leva enga o lau ta vale twailo ia fi ave sa mo fi fa ta wino sa ta vale fo fai na fa ta lau ta vale fo ia ona o to tongina le o le passe se ta vale e avela ta vale sa mo tasi le na promotions I mo oe mo lo ainga pe lava no taua tatou so fatata no me o yesa so pina ngalo ola auto fai lava ina ia mafai na fatino ina awal tautua ola unanga la tama fa o lom fa le vaina o tautua mo e pule lava oe ma o felo pina ngalo o le tali lava o le yoe pe tam fai foi ina ia mafai no family ina il tatou sanga telo ta vale lo yai tatou used cars o pena foi tatou brand new cars
XUB 700 ia po le Scorpio ia le ngata ilea o le telefo tatu tawa le tele sport no foa sultasi no foa SUV mo tatu matua ma so podcast mo alam fanau tuma mali mai le tatu tuatusi o le lua balu Atkinson Avenue lusul balu Atkinson Avenue neo tau o lo ia le tatu nanga fasang tonu lava le pampensini por Burger King le si toa wala tu manu Princess Stream Atkinson Avenue o lo ia le tatu nanga ale timana Oli fa time fa malo le tatu team le ne foi oli ai le ngatailea mai taiao le songa tawai mai malu taiao te yo so ina nei le fiafi a weba man auta fau sau man vainga malo tautua malo foi nga lue fa manuia le tu nga benga po fanga ne yaso sa mo le tunu pele fa taila ulang sua manuia ne yaso fa so foi ya so forma manuia le fianga la lo le pula le tautua mo danga le jima na wholesale oro se pere fa funga tu ye le fo ya woli so ile so sa mo le lava le Jamie ai le yo jul to inga pisi fo ile ya sa o le tanto fango ale to ina le lo mo tu ya so la nga le kopo ma le mazia fo fanga le la kamba fa ngoa ya loze Radio Samoa tasilima ibutolu amu Radio Samoa tasilima ibutolu amu Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whare tā wale la wiloa o le car for you. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo a fitu whaiva na walu, pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. Lo soifua maloloina o lo iou lava a ao. Porka la me fauta il soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le fiawhisa ia pa ia le tula iwa i le po. A winatu ia te oe whalalonga masani a le Better Tribe Doctors ma le Better Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima ibatolu amo. Radio Samoa, Tasilima ibatolu amo. Marol se fu manuia marol sopo. Tai le tu ele amno foi un te moa. Ia war fa popoina. O tato por kalame, se si fa popong o tato por kalame o le lu tau mo. Oe. Lua timo te tau pe tonu lon foi pos fun mo le lima. Lua timo te tau pe tonu foi pos fun mo le lima foi mai. Talu foi ona e tamai titi. Wei lotu spaia. E ma foi ona fa poto ia te o e i uai i le ola i le fa tuatua. Ua ia ke riso Yesu. Talu foi ona e tamai titi, ua e ilotu spaia. E mawhaia ona whaapoto ia te o e i ua i le ola i le whatuatua. Ua ia ke riso Yesu. O le tala la apostolo o le whaia Timoteo lona atari whale nganga. O se whamanatu. A o le maangai o le whamanatu. O le a fifi e tonu i ma le whaupungare la apostolo. O le mele o le whaikau kuspaia ia kimo ke o ngai ia whaia mea o lai kiki. O le kokele fo kako. Kako whaia mai al mele o lai kiki wai o kako ea o ngā whaifi au, o ngā sā. Ia, a meso kako mākua i kongo kako loko i whare. Whaikau kuspaia. A wa māku kuangela.
o makua au ka o kele le pisi ka longa pisi fafianga pisi a onga pisi ngalonga e makua ngalonga fai ka kuspaia o le lu ka vola le vatu mo e sa fai ka ula kuspaia ile taiao anga po kala kuanga po. When is the last time you read your Bible? Fai ka ula kuspaia awa or kuspaia fai male tala tusi o le sulu iau vai male mala malama iau wala wai vai le manga ia le ka ia langa fai e maku o Timote a o le fai kau mai e longa laikiki le foi lai makua e le koe ke ese ia mai mangkua le kala foi le ale apostol o tus pa ia malava e mai le nganga o le atua ia o le mana vanga ola le atua mo oe mau ia souma ai manga ola ke poko ke aka mai mai ola lelei manguia maumi. Read your Bible and pray every day. Famria le to ia toi fea mutito lo fenga ia no so fa Yesu. Amen. To
malole on sai fongo e fatalo fat fo ile tunu ile ne oli tala mo le nei tula mo la fa fongo mai tala tamu fai tau sela wisinga ro fa popo la lusi le mtanga no ngor soi fo malolo ina atu por ile numero ila to wa fi ile televini sa mo ta fiela wala Ulbert moranga ia tu leva no fo so le champine de langi fo so anga festiloi itala ita longa fa pomaya fala pelina e fai tau sela ia isinga ro go fa ta o to tipi le mtanga ro ngor soi fo malolo ina ilalo se tal sanga la fa to to lumo la fa ngaruenga ila so tayo o official lu le mtanga ro nga o fita ia mo le lusi ngaruenga o official le mo fa to wino se palai le after o fa ngaruenga ma le official po kuanga fata oto fatu penga mfai unga e yai le lima se lau le o pinga ruenga e yen mam anga la tar sanga ina le matanga ruenga so fu mano loina ia le soro ia le faito se lau nga ruenga il vaenga mo le fata wino se pai sa longo le tama tai ofisa silo le matanga ruenga fe pule ai machi apa le o pinga ruenga o se vaenga telo nga ruenga ma no e fatu muina o tar sanga ina ave share ise email ile so sa fa sino o pinga ruenga o le atire atu se apianga e yai sa longo se tasura o pinga ruenga le Johnny Sila sa la to lola o le mela vale o yai o le ai lo atire atu fa ingo nga ruenga Lucy o fa mtalanga ile to fa tulanga no le matanga ruenga le amani no mai pe amai ar fono tanga le pulenga ma le pinga ruenga le asota ya ile email sa fa tau ile le Johnny Sila ile to roile to wai sa fa ai apa o le lato fa mua o le fa awau le so ta inga masuinga e paia pa te sei maringaru le fa tasi ma le fa maoni fa ai unga e fufu e paia e silia mare afeta te fa ingaru ngai le vaengo fa mau ma wala fa te konolosi po le data and digital wa mai ala mo te ai ma le fa mu te li lao le tastanga mo atu ma le fa te se lawa ngaru ngai lusi le tau tuo se fu malo loina lo kele tau tuo so fu malo loina ale hau hora maori ma le so fu malo loina le pasifika o nei fai unga o fai a pe toi le matanga luenga o soi fu maro loina e tau fatu muina i ta lafo matanga luenga se lau fast 1 miliona tala le masina e au na maua i le fai oni toi fatu langa na tele sa afo fo ina i lalo le te inga kom sina lista levi ma apa o le vala te tongi le vao ri matama ta e tu mau lava ona vem fa pitauli mai matui tui ini usila nei ai ora malo mo te fai fatale no le mata o prito te wino le tu la fono ma fa nga ina te fa singa na popole new calculator e o mai lava le terminei o le balo to tongi te mali valu te mali lupa sene o no winga o dinama te mata ia mo te tongi i se fa tulanga na o nga tongi le valu te mali lupa sene mai lai te kiatu lea na ilole tu paori mo nga luenga tu senga ruai mo te mata ia matina maori ma le pasifika o le vala ma tua te le atu ele taso le tala mau e te papalangi ron tongi ele tusa le male vasu tasi sene mau e tina posta mata maori a le tomata i postina pasifika na le fits mari va tene o le va fita uli fa wow fa mtele na ele tina kom sina mo ava no tuso nga ruenga ele official kom sina wa ya to ngaka le pionga ya au no mari Carolina Sumel o se lumba mo se tu no fa tu langa mo ile lo langi kai lo ngoi va ngo tala ale the detail mo se tu no le te mainga Johnny Sila o se me matanga ma le luma i tinam te ma tai pasifika ile luas fu pasero tongi ma wala twai ile papalangi ma ya ta wa ya ta wo tele fa tele no le fa pita le te name e mo mia le va ve fa es po fanga ma wo level te tau na fo ia toi fa soli tu la fondo e te mire wo fo la sia le malo se por kala me amate pu e vai ai le fa pita oli o ilo ai o le fa sengana le valo te tongi o li me ma tai po le gender pay gap calculator sa am telia le masina te luai e sostonia i pisinisi i le mai te wina ma fatala noa se le nga tusa le tongi e alfi ai me fai ngā ruenga mo le whaasenga ino le valo te tongi ma wha avai ai ni fuafuanga e whakino ma le tūla whanu toi teu teu so tanga o ngā ruenga e whailo ai te tongi o le tangata whai ngā ruenga po le employment relations employee remuneration disclosure amendment bill o whaia ne iai se ilo ilonga e le silia maleona tau sanga o ainga Pasifika wa whao se toi manofu e o mai ai whare la haiti te mea moni e leo whate i ene whalabu tonga of Social Salvation Army e rzai malevanga o tala PMN e tusam whamau maunga le tusinga ingoa mai le mtanga ruenga o fwoi numero whamau wina le statistics in New Zealand e silia male se lau wafe tanga te whaatenga ina le matua ia apia i mea ona no whai se si tanga mai le
Iva sfuiriva afe pasala ona sumalelo o tanga kasayai ile luas a lua afe mas malpalu. O le foi numera a fia la to wele ni meno foi no foi no fangale tu mau. Fe o mai le no foi fale o ainga ai poi tu ai ngo fale. I le te tau no foi nisi. E a fia i tanga te piru silio na fia ile le anga o meno no foi il tos malbalti malini paseno tanga te pasika. Ai po le to fale ma le to se fulu tanga te tasi e no fo fe o mai fale. Ta wai si le male lus fulu warwa tanga te pasika ni sela. E ma to ai ma wa e to la tulanga le anga fale no foi. O le whātūranga no le nofo pe o mai whare o ainga pāstika o mao atu le mea iai. I le whāpasengane le tunu o awa te sumari lo pasene a ewi lea. I le awa te telengo whāmamonga o whāwawa i le le ai. O se swinga te tonu o le ono te sanga. O ana ika le tamaitai e whāpasenga ina i inga whātino lau tele le Salvation Army. O i wharia. O ne whāmamonga o whailoma i le whāwawa o whāpitauli o tupama i whale New Zealand. Tai le wharia ai. O ainga Pasifiko o feto i le whaase e atu ni o lātou lava whale umia sa aloto ma umia mautu. O no le renga whatia ino le tau. Ma whale mautu tongi e iai fo ni lui tau o nai masani ai. E le te ala whea ngai ma whetau i mo ainga Pasifika e to ati tele. O whaania ni mata ngaru ngara soi pua maroro ina Samoa o wha wana si tele numero tangata e awhi e wha mai o re karewe vingi pole whooping cough. I le te no. A patino le tomo tilaiti. E suma wha maunga o le tosu mara wha mata upu pole onsu wha pasene. O te mai te la ki kiana i lalo ma le tau sanga le maktua. O lana li poti muli nei o mate tunga o le pipisto le wha mai. O whailo ai. Le toa valu o isi wa fia ma le pasu ma le ono i lato o loma salomia wa fia. O i lato uma wa fia o lipo tiai o polu. I le lima suma le ono pasene o te ineiti ma le fasu wha pasene o te maiti. O le asorusu ma le valu novemba za porfola i sa mo le pipisto le talvivini. Pariere mtanga luenga, o le pipiso le wha mai o si tia i Samoa, tanu mai o ke topo le tau sanga nei. I le mai ai o le whai tau sanga, e leo toi ese pipisi, ai po le mtua i mawa laro lava o se pipisi. Le po tia ai le lo minga le Samoa observa i whapea. Sa pariere sui whatono le soi fumano loina o Samoa, tanga loa Dr. Robert Thompson, o le whatulanga no tuinga e whaia mole kalvivini, e le o iai se tulanga le lei. Ia taro talonga o le Wallo Carlos Oberg i le luino le Champini Rolangi le tamarasanga o whai pelenga petiloi i tonu o pa Ultimate Fight Competition po le UFC o le au ia tule ilona tona i Berdanian. I le mai ai o le tausanga i luafi mareru furfa i se whatulanga na le lei le awaile le to se fulu e pito i lunga o le au panga mafa le UFC le light heavyweight o le alo sa mo kiwi o iloa i a Black Cat o ia maua nei sana uai fusuanga o le luafi mareru furlima. O le afusu ne le Champini Momoa i a Jan Blagowicz i le nontana le asolusu tolo mati. Blagowicz ua sa umia le Champini no langi i le aupanga mafa i le roa pamara futasi ina ua lo ina e Tanzania o New Zealand i le fia vea ma se urua i tangata e lua Champini aupanga ese manu malo ai. O le tama polani sa vea ma urua i tangata ina te whatu i le loina i a Tanzania i le manu malo i ai. Mo Oberg o le fusuanga o le isi lo step o le fia mau so nava no e lu ina Champini i a Blagowicz o lo tula wha i le langi le tamilain. Blagowicz e pasu mata staustanga. E le to e fusu lava tonu mai. O na whaia ina le se sengo whai unga wha masino sa iai le la fusuanga ma Alex Pereira. Le ua vene ma Champini i a iulai o le tausanga te wai. Wanya nei o le tama e taksi le talo o whaitoria mo le o Black Sean tuala o le Stevenson o talo stanga le laka pini sila. Ma le au le Chiefs e o foi na tia tea se me alo fo le Christmasi. I le vave fasa aloto o ia mai na whenga inga. Leo re ripu tia le vai ngotala le staff. E ia se whenga inga le leima se kalapu ia pani o fata o Tomo Stevenson. Ma ua ia ine ia tea le ia e tapa i le vave fapatu o ia mai na whenga inga. A whaia vave fasa aloto. O le awina atua i lo le kalapa ku Bottas Piesa Funabashi. Na i lo le taalo mo le tamarasanga stupalaka pi pastika di tau sanga pou. Ai wo ripo tia o le mata upo e male ale. E au na matua ilo ina man fai tete le laka pia New Zealand mare Chiefs. Au mai tau au ele na o isi mata alo e mana o e fase ese mare kon karate o supa laka pia initi kon kalate tupe te tele. A e whao no a vea o ia ma se uloai tama ta alo. E taliano na mana onga i se ten popo. A e tole o nina i masina ma tole tamar stanga supa laka pia. A whai ai manuia lan tar stanga o le laka pia New Zealand pe ona wha kon kalate uma i eka mata alo supa laka pia. O le ala tu loina. E ma vai fora na la tu faia.
O le kalapa o le kopota o la tu fai foi sa sa ngai le masani ai. O le tau mo fai le vave na nga hoi atu i Stevenson mai le lakapia ni Sila ma le Chiefs. Stevenson e fa maoni tele mo le Chiefs e pe ona ta aloi ta longa iva ma le ona talu mai le luaf ma le ona. O lana ta fai ta longa fai tau le tasi mo le All Blacks ta aloi le luaf ma le tolo i lalo le fai a onga le peuli le vai taimi Ian Basta. O Saudi Arabia la tali malo ne le tamer sanga stokali por lo langi ali le luaf tos luas fotos so fa. Ai le tamer sanga le luaf mo le tos fulu la fa Spania, Portugal e Morocco. Italo mate jase fa e tuno America e Saudi per fai lo ai le kino e pule le sokka le langi le FIFA. O le fai unga sa Paul Flynn le president le FIFA Gianni Infantino. Il mai ai le phone tanga con gelasi. O tamer sanga i por lo langi le luas fotos fulu ma le luas fotos so fa. E nā te tasia tunu sa tau wofo iai ma tau whai pamaoni ai. Wharia Infantino e winga le tāmara sangari pura rangi ruap ma tos fulu, wala atu au in atu le soka i le telo atu no. Ma le numero au e le whai ki tia le lei, e ma le mea moni o whale le a tili ai a manoa. E le ruafi ma le rufu tolu sa wharia e le FIFA e whapea. O le tāmara sangari pura rangi ruap ma tos uwha, o le a whai e tunu Asia, a po le nei tu o le rolangi le o Shana. Le fava e soka Asia sa tongi le latu langolango i tua taua fonga Saudi Arabia. O Australia ma Indonesia sa whaia gana noanga mo le tali maru whatasia i le tāmara sanga pitai sa toi whaamamu. Ese. Ai o ne taua fonga e lua o mai alawana amata mau e whai tionga. O whai tio ina i latu te e a fianga o no swing o le tau i ne tāmara sanga e whaia taluai o le atili whatupura e kasa ona. Whaamatu ina rea ma i le kele whimaranga inga i waalele e mo o mia ina. Ai o New Zealand, Fiji, New Caledonia, ma Tahiti o se ina e puru fatasi le puru mo le tāmara sanga o Sokali, o le luafe ma le lufuru lima, po le Men's Championship League, ina nei tu o le rolangi. O le grupu B, o le ata alo i Vanuatu, Papua New Guinea, le Solomona, ma le aue manu malo ma le talonga aue tolu e whaia le kuki a February. Le a fiai awa kalapu ma le kuki Amerika Samoa, ma Samoa. O le se ngā pepa sa whaia ro tau tua le whaavara soka, le o Shane au kiluni nei, le a Sonarafi. O le kamera sanga ri, o kamera sanga kalapu au tua o Shana au pie kalapu e champini kamera sanga au au tunu e Pasifika. E whai e la Solomona, mai la tos ulo mati le malelua Aprila. O le soka ri au kilani po le Auckland City FC. O tolu nei tau sanga so o them champini. Ma vei ma se kalapu pito siriato na maria. I lea kamera sanga i le pāse puru malelua. O na manu malo ai. Talanal ne aso, maua pia tu tauma. Soi foia. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Sale, check. Ave o timangio. Ea, cheka ko walu. Ele wa ko makaka, su ele le fa ko mai e su ori, ko ko fofo. Walu. Ai ko be ko. Cheka pe me mea, sale. O pape. Walande pala
Sele, kwa veltaya ngaka. Malo alfa malo si uso, malo abao. Merry Christmas, Butter. Ole nou van en tudu se fa po na on tala I vai funu ole ding ya woli me ya se uli malau le fi mo se si fa po ponga le tu lai lua I la ole ding fa tunga me ya si ve vai nga wa le si male pese o fa ngoina sa ilingo ye su fa tasi mel sunga le pule ole tu tu malau nanga ale ka for you I le lua I valu Great South Road I Madurewa Man, John Falava, welcome to the program. Hello, my friend Francis. How are you? I'm very well, thank you. I was looking forward to talking to you today, Rick. Likewise, my friend. Likewise, I was looking forward to talking to you too, my dear friend. What is hot, what is happening, and what is exciting at Car For You? Well, I tell you what is exciting. I'll tell you what is hot at Cars For You, because we've always got something hot going on. I tell you that right now. I mean, we have just sold a beautiful 2021 Nissan Extra to a customer who was wanting to purchase it, also wanting $3,000 cashback. She got what she wanted in terms of car. She got $3,000 cashback is what she has asked for, and she has received that, you know. And we have just got, we're running out of cars, which is a bad thing and a good thing. The reason why we are running out of cars is basically because we are selling plenty right now. Man. And there are more cars coming in every day. We've got we've got quite a few Utes on the yard. We've got some special deal going on Utes. We've got Ranger, BT50, SsangYong, and so on and so forth. Plenty of vehicles over here on the dealership right now. 7-seater also we have got it over here. We've got a 2021 Nissan Mazda CX-9 7-seater. Very, very, very beautiful looking car, you know. We've got smaller vehicles as well. And I tell you what, no license, no problem as far as you're working full-time. Most important two criteria for no license is full-time job and clean credit. Otherwise, for all other licenses, we have got usual criteria, you know, and this December, again, we are here to look after our people as well and get them what they are looking for. So we have got cars as little as $12,995, you know. We have got cheaper vehicles, $100 repayment, $90 repayment, you know. So we have got smaller vehicles, bigger vehicles with small money and whatnot. SUV, you can drive a Jeep. I've got a Jeep right in front of me. It's a black color Jeep, and that is going for about $100 a week. You can't find something as cheap as buying a black Jeep 2015 for about $100 a week, you know. But again, you have to stick to all the criteria and whatnot. So you have to come and apply for it, you know. But what I'm saying is we've got plenty of different options. If you're looking for cashback, we've got that option over here as well. And I can also tell you we've got a beautiful V8 Chrysler, beautiful, beautiful looking V8 Chrysler on the dealership. Literally just came in yesterday. So all type of vehicles, as you know, in Cars For You. So come on over, give us a call, 0800-227-4968. Or simply come and see us at number 298 Great South Road in Manurewa. Rick the Man, it's always a pleasure having you on the program. I'll wrap it up for you in Samoan and looking forward to talking to you again soon. Thank you very much, my friend. Thank you very much. Have a good one. Yeah, so for you, let's go a pula le tomala dangana le Car For You. Moe dai le lua iva valu ya Great South Road I Madurewa. Wala ye le ovalu se lau lua iva faiva lua fitu 5 on valu ovalu se lau lua fitu 5 on valu ya le la tulu berana e te vala ye awala wala sai linga le so tabale le dei fo i tau ole tau sanga. Talavantia Johnny Toti te rei tau alafai nai mangile. Langa tu i leo so ya boys ya nuua. Yo orga kama kwa fai rasta orga ka. Yo ene makua yo ai le fa ka fai ke la veje kasio. Yo mo meu kolo fo yo langa rasta. Yo ka mai ya Nicole Wea fale ali ya popoli nai Flatbush. Oimoles ya ole so ya losse. Ja, ai fu ile sile I John Leon Jamai e sauni fa salafa e melio mai Brisbane. O le tatu te mafutai nei New Zealand. Ma le sunga le li whaia onga o le Manu Samoa. Le vtalinga ya matamua upanti ya Junior Salima.
le mai ai lea o le champini ai o le teito fiti o le manu Samoa. Le tamalusanga le Oceania le na malolo le Development Squad Fiti. Ia, o le ala saunia, tula soa tai au. E whapele ona amatili ai le tamalusanga tele, ale tele o antunu ia maawis ese mai antunu o lolangi, pio re Australia, ia o Japani, ia marisio antunu, ele ngatelia. E iei au, o loo iei tutonu sui, o loo i taito a fitu, a New Zealand, i le tupā leo ali i ma le tupā fo i o tamatai. O ina la i lea o ngā Dilworth, sama sa Unified Tausanga umawai, i lea o ngā amine le kalapua Pakuranga Rugby Club. Ia bita iane lao le tausanga ni, o lewa si iti antua i le tamasanga na o le Global Youth Sevens. Ia e whaiale i nā i Dilworth, i le pitonu o Epsom, amatali e lea so a tai au, o lea sto nai, ia antoa i foi, ma lea so sa a sau nei, loda winga. E mua ka ko ole yang ka ko ole fai o ka konga ya pe tanto o le atu le fai un ole rive so va dalo va anto ile sunga e pole ftolenga ya ma tamu upanti sa lima ma lo le fai le faiva ya ma lo fo ile tawanta ya fa ma lo le tapin ele se taimi o le tapena ile te to fito le tato manu Samoa ina ia sawa tu ilunga ile sa ilinga champini ma ia numero tasipe manu ma lo ile tamsanga Mangua tala e whainga le tamalusanga e peo awai e toi le teito fito le manu Samoa. O leala o toi malanga tui Samoa. O loo avea o ia ma technical advisor. I le aua le tamauli under 18s. O lo whapele on sauni atu. I le tamalusanga na e avea ma sui o Samoa. I le tamalusanga lea i le aso a tai au. E whamaloa toi ma whaatala vantu le ni vaengo lea woli. Le utalenga matamua e whapefoi. E ale pulenga male au antoa lava le under 18s, tamauli under 18s. Sauni antu e taule tau au mafufonga lea so antau. Telefoi nisio au Samoa, e tono New Zealand. E olo whapele ona awa yei lea so antau. E o tau mamana. Ta alo wha tausala, ta alo wha tamali. Watatangi mai longo le kirisi masi. Le lalo langi na wha tali. O ainga mawo mamai ua feilo ai A ole nei lava o te whaatali Po a whea e sawai lauhani E kisi mai ma wha amanuia le kirisi masi Ua tatangi mai longo le kirisi masi Le lalo langi na wha tali O ainga mawo mamai Ua feilo ai A ole nei lava o te whaatali Po a whea e sawai lauhani E kisi mai ma wha amanuia le kirisi masi Le atua ua whana mai I le whale o manu Olu I tau te lelena Mo o e mau Tau taia e ia I le tau sanga fo Se wha asino manga uma mo I tatou Manu ia le kirisi masiva le tau sanga fau Le tamalea na valo ia E lona ua le malo o ia Foi o le mesia Le mea lo fasili la valena Le tau alunga o le ni tau sanga
O Yesu o le pepe la fola fola Via via ia ma alleluia Le tamale ana malo ia Elona ua le malo o ia foi o le Messia Le mea lo fasili la valena Moe ma uile nei tau sanga O Yesu o le pepe la fola fola Le tua ua whana mai I le fale o manu O lu I tau te lelena O e mau Tau taia e ia I le tau sanga fo Le wha asino manga uma mo I tatou Manuia le kirisi masima le tau sanga fo Manuia le kirisi masima le tau sanga fo Manuia le kirisi masima le tau sanga fo Merry Christmas. Christmas. Awane e misia le nei whaapitoa tāua ale Shine Dental. O le ato e sele 5 tāla mai le tau nifo aulo e ono se lau tāla pe ilunga atu. O le nei whaapitoa e whaangate la susuma 5 o te semalo o lua wha. A whio mai i le 5 Great South Road Manukau. Be wala au mai i le 2 ono ono wha wha. 2 ono ono wha wha mo soua banoa i le Shine Dental. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa. Awa nei ngalo le tato Facebook page le Car for You. Pe te su mai le mato atu si tolu se lao Craysel Frodman Rewa. Pe fraso tai mai le mato telefoni. Ova se lao lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa po o fe a matai. I le MSL training, mātou te fesoasoani atu. Mātou te malamalama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaawhainga. Ai olo o iai le mātou au fesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le ovalu se lau, lua, fa, tolu walu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Tasilima I Vatolu Amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tatou atunuu ma le tatou podkalame o le areto le ola I le nei foiaso latalata I le whaamanatuina ma le whaiunga o le tausaga ia o te whaawhiloa ia tu ia te oe I le suafa manu malo Iesu Keriso o le tatou alii ma le tatou whaola. O le tetou nome tols fulwhaar whai upe whae whapea ua whetala I atu le atua ia Mose o le nuu le nana o tautoa ia apre amo ua whapea atu o te whoa ina atu I lau whanau ua o whaali atu ia te oe I oulava mata
ai e te le sopo i atu. O le upu mo le aso le nei i whapea, aua le whatamala i taimi muli muli. O le tusi whaitau le, o se tala e whaitau le ia, o le tala whanua noa te le, o le au nei longa le nei le tua e ngoa ia mose. O lona taimi muli muli, o le atau nuu i le nuu kanana, o se tau nuu nga whanua noa, wawhai mai, e le i o mose i kanana. O saune sopo ia le i ritana i leisi tu, i lunga o le maunga ngā e ngoa o Mount Nepo. O Nepo, na ave ia i le tua mose, ma whaatilo tilo i le nuu kanana, le nuu lea na tauto na te ave ia i le nuu. Whai mai u whaatilo tilo ia i le tua, ma whai le tua ia, maka le nuu. Ai oke le avea o i le nuu. O le fesili o le ale mafuanga. O le mafuanga pe asu sua e le mafuanga na tota ma ia i le tua ia mose. O le leu sita i o mose, ma le le ongosai. Mankua ia teimi na o mai ele nuu i le mena na mui o fia feinu. Na whaile o le tua, mankua le fia feingu longa lua. Ma fia feingu mua ilisi mea ngā na o mai ele amatanga lava wa pasi le sami ula fia feingu le ngu. Mui le ngu. Whai mose le tua, whaku leo le tua. Anu e kāl papa, e anu mose kāl papa, punga mai le vai feingu le ngu. Ai inga ua mai toi o mai lesi vao ngā po i le vao sina. Ua koe mui foi le ngu. Whai tio ia mose, parane mea ngā au mai ai. Ia ika mose, alu whai mose whai le tua. Ia whai mai leo le tua. Mose, alu lao ma arona, e tutu ilu mo le papa, ma whapa ia le papa moa. Ai awar kāl papa. Ai onga o le ika te leo mose, i le mui o le nuu malelea mana ia o ia malana teita inga le nuu. Ika lo mose mose mai kou mangaku au ke le mawhai se mea. Ia kanga kua mose, ua le whai mea whai mai le tua. Ai ua whai longa ika mai kanga kua mose, ka le papa, ua ka whaalua le papa. Ke rola, ina ua tae mose le papa, nga punga mai lava le vai. Ai ele o le mea ngang whai aku le tua whaalua e whai, ka le papa, na whai le tua, whapa ia le papa moa. A punga mai lava le vai. E iu nga leo skai mose. E o lava nga leo skai mose. Ai, e te iloa. O longa leo skai i longa leo ngosai. Nga mafu ai. O na leo o i kanana. A se le songa nginga ua o inga mai. O le whawhita uli ngu me le kasi ngoki ai mose le melea. Ua amana ia le melea o le pola motu itua. Ke iloa. Kele yo lo mga kau mawhai ki o i se manguia pe ki o i le amakango le kausanga whaai ule leilo tausanga ai le asa menge o tangata whai tio tangata whai ti ngā i te oe tangata whai mea le anga i te oe o le upu mo oe ongosai amen pe o mose o le ongosai o mose ngā mga ia tangata ngā leo skai i le tua ke loe mawhai ngā SSA il mel ngā po le anse lau pasenge o lau savali mai tausanga ma ngai lau savalinga ai kele o sa ilo ma le mauro afa e unga fai ule au ngā le fai unga o le nei tausanga ai fai le tala pe o le mele ya mose ma le songa mo oe e ke o sa te rosa kangi o le fai unga lava se mea la e o i mangui o le tua o i ngā poki e lo o sa kangi o le ma losi a ko sa kangi fai unga se mea kau ma fai e distract oe ave se alo ma fau e ke focus i le mea e a maka inga mai kau mo fai whaale au ngā oe whako i lalo oe le taimi muli a le upu mo oe le aso le nei aua le amana ia le pola motu itua ia whai ule lei le whai unga o le nei tausanga whai mai le tala masaini wha Samoa o le toe tā lava e mau ai le whao o le toe tā foi e pi o ai le whao ai kiloa ai le tua whatasi ma oe ele ai ma se fao pio il fai ungol tau sangal nei ta ma fa manuia se o matu watunu tu samala upu le nei aso ona o Yesu amen. Oh,
Sui whangamali nao lau whepese le whakasā I le pituru o Pākuranga o taurunga atua I le Polokalame na ole a reito leola. I le rifo I vaenga o lea. Wauli o lau toi se fulu vanu I riutonu tā leo le tula I lua. Tā fulu lua na toi au rātu lau tala I vai whanua. I le ngana sa moi pe o au rātu le tula I tasi sauria ma tā breina. I le ngana toi leo e whonga I rātu le sunga ia se iuli uma lau leifi. La fai ola tu mau tu mai le vango la ia fa malo atu ia ia e mole tu fo malanga fa tai le sunga ia pasta la fai le copa o le Assembly of God I da I le fio angol lano I le motele se la fai se le man io le angongi ngai lano io ia o ngai ia mo meo nai mata fanga ia te fane o le sami ia matango fie ia fo nei te fu te malanga le motele se la fai e bol tanto tu I Samoa ia unge e misia pasia ko sivi ki mla ki ko anga I lalo aku ia le umianga anu aku ai ka ko ngai le fio anga lano fa malo to I le divaingo la woli I le uso ya te vanga sini ia male lanto wa au fingal winga na o le fo o le talo for crates ia wala wata to fa moli mo ai ngai Samoa I dai Brisbane I Mantuva talo fa to le uso ya Paulo Arona le tama whainga wenga le whaletua ia Gria Hill. Ia maleo ranga le whaleo fole le tas na i dai Brisbane North e Australia. Ia malo ali le on sa pa wale mea o le yes thank you no yes come tomorrow. Menga ke aka ia ka mai e fame o la ko ie pule me ia bisinisi ma o nanga. E kasi ala kala mi ngoi le malo le malo ma iluma. Yo, na pawana me tanto e fai o le ave o ka miki fa ka fao piki mai fa ka fai oka fai uma mena ya ona o le usta ya mami e umie ya lo so I fo malo ina le uso ya taiso ya po le fionga ya to le pai ma le fenga wenga le DJ sao le ta fao mai I mangil ave I ta fe ya le no fa ngolo ye le tanto fa le samo ia o le pito I lalo ai me se ale tu le fa sanga I o I le KFC ia o le nai fa malulu I le malulu ia to le Piper Taiso ia ma le fionga I le pule le Digi Sao ia papa le au pepe o lona sua fa folena o papa le au pepe ta la ilen ia o le nai ta fa o I fo le divine o le oli ia ia lo lo ai mangi le wingi o me fa I fia ma fa malulu fo oi a fi I konga ai la via kwa fo ile le singa pe pa ke po ya no fa ku ye o la o inga in kir ke FC o lunch ke FC ye ko tina for ke FC ya ma no ale on sa mele fo li you tia ya o to ma le ma fu to mi le va ngola ma lo le fa ya ma lo fo ile tawa ta toi fia sole toi ole sole toi se fulu fa a fulu luas toi se fulu luas ave ese ale sole ki masi la toi se fulu luas ia onga ka ko fa penole merry christmas happy christmas o fa pe mai au tapenanga o ia la Polokalame ile fa antinonga o la lisi fo ile le fa tanga ia mana tua fo io mene io kirisi masima sofia fia e tele an fa ia le fesuia inga o me alofa ia I tutonu lava io ainga mi selva ainga poto ia e tele lavala o mene ia e sawe maleli miti fo ile le po le tapula o le tawo le me alofa e te alo e tapena mo le tangata nei te se ina lo nei ngo ia le ling o le whinga la le mea ia o nisi fo ai o lai lava le tamau ai I se mea la ai ka a wha apia mai as e lus fukala si halua oi ioi o wha longo lola ia lei kala o maliu fo ia wha mai ko e pāua lea o lau ngā ruenga ioi mosko inga masilo makua o le kalangoa kangaka fo i makwale ai se sao ngā mea lenga whai e kongo le wha lavi o le kalangoa mai o le pele le koinga e kalangoa mai ale ngeilo makua o kangaka wa levanga soifua I le olanga le tau te soifua mau tanto o lai
A ho foi la kai me ko fai foi le ia me ye ko koi. Ia o kamanga whamai ia leanga e ko alima ma kou lei ngei li kur ngei. Awangi ngalo mai kamalea ki ngā o lai Amerika ngā kama e whamai leanga e o kamalea ku malosi. Ku malosi me fai. E o le, e ki ngā o lai oi Alaska leska ngaka e whamai. Leanga o le fai mai me kongona ing. Ia o ngai kangakanga. E re papa ia la kou ing ia papi supu. Nga o aka o i e konga me ie wa ai mai iai. Ioi. A le whau maa lo kaka le Ioi, e sawa. E sawa. Ioi. E le ia le whai maa, ko anko fui le iau au kafa. A wha pe o ngai ka penga se wha le vlawe si utau ainga. Se wha mole. Se ka fui ma se alofa. O lau ke kalango aku. Ia te utau ie whai le a mionga. E le se kuma se anga wha sa moa le ngole menga e ole mata pepea. Usala au wha palangia le upu wha sa moa na ole mata pepea. Ole mea ka ole ice, propeller. Ioi, ai a wha sa moa e le silo makua. Mai, ole ice ka pili, o longo winga, iaranga. So ia ko ke whaiaranga meleang. Ole a koe a mai a kangaka o lai ngofo le North Pole le kau a mai i le South Pole. Nga o Santa Claus a lai ngofo le North Pole. Ioi, nga o Santa Claus a ma la nga au whainga luenga lai ngofo le North Pole. Au a kou keo e a mai fuaka ngaka lai whai mea mai o i Amerika ma. Ioi, a wala kwa la mungi anga. E fia ngi whaara vela wewhai. Whamai, koe ko rua, o ko man ko foi le kari or ko ngang or ko finger kamar kamane yanga ko ngwa yo le ui mai ia ka ke mi ko ngwa ba ka fia ku ilunga e ma kwa mili fa le longa pa ku e vai e ora yo nga pa wa le me nga e mau te lo le o nai tanga tai o tanto wa inga le ai tama le mai tu do mama. E alanga whaimea, o le ano lofa mai lo kako ai. Tau tu umama ina le taunga tā o le soifuang. O le sasa o ere sasa mai. Pa mai. Ia, lenga longa mai. O le ia kia au ia. Sole. Se kau whai eri mas fuafuari. O le fuafua kuari. Wa iarki a porongi. Ki walakalaka mai. O le koe o seanga. Koe o seanga. Ka ngu mai lola ia le asingi. Le asingi le nga umai ele. Le malanga Maria ma Joseph. Le nga ka umai ngir pese le ri le o sive vai ngā walis. Kau alofa ma. Ora vele le ima ko yo ila tu toke la. Fai ni fa la bla. E o mai a ko ar ngu a ko fai fa la bla. Mau vo ila hangi. Ni me ko koe ma ko fa la bla. E ko fa umarngu. E le ise me ka o se maka pepea. Ie po se me voile le ka o se ice money. Ie po le me ka o le ice baby. E le ise me va penga. E ko fa va alele. Ia pa lengi lele. O le whinga ngā o le ka kome. O le mere ko pure vai kaimiri. E le ngaka ingi ngiusila. Ai va penga voi ka ko ingai auskari. Yo. Ia ai mafi kere, ia ka kou i Samo. Yo, o luke karangoa aku i mea ua ova ai ia. O mea ua o mori mau ia. Ia makala ka ngaka ia o mai lau mai akia, wha mori. E re o au fo i leo se iare lau i ingi mongi meongi loli pusas, ngiukangi loli pusas saa wha mori. Ia la mai fai ngā mafkia ngā ore, whaka ke mafakia ka. Talo whātui dai whia fo i Hawke's Bay. O le mahuta me leu so ia heo pili. Atonio, aloha atuni. Wako e tai, mahuta mai, tenei taimi. Whape fo i le tunu o tonga. O leu te mai tau atu. O le mahuta mai nisi. I le tunu o tonga. Fefe ake, saibe, malo au pito. E o le kalarunga. Ngā onga ka kia kuyo o kawha. Peke ika. Aika. O rongo inga sawa. Ai ava pe ngai ki kala aka I lewa ngi ori. O longa wina.
Awangi o ka koe whaianga. Oi, whamama a venga i nei o tāntu wai. Ai leo ko ka ko le mawhakia ai nga e koe kuri oso i runga e a kiri. Ngā mawhia le mawhakianga o lo whenga i mana i ainga. Lo soifua maloloina o lo iou lava a ao. Porkala me fautai soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhisa ia pā ia le tūlai iwa i le bō a winatu ia te oe whalalonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whailawa ta sa ilisa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Frontman Rewa, pe whaso tai mai le matoto telefoni, Ova te lau lolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo and po alofa. So whasei fua. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngau si tutona ni usila, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 valu, o valu se lau, lua, 5 valu. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Na taina a o e o poina u i le siva a o ta feli wai le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai sa sisiva pea a vea o e maupanga i po umalava pasafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga i aso umalo uolanga musika manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe moa u pe ese mawhai ea o na sa sisiva pea a vea o e maupanga i po o malava matafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga i asa umalo uolanga. I'll always remember the song they were playing, the
that you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember that magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. Betem a fire on a tar, si va per avea oe maupanga i po umalava matafa amasani a ota veo ai avea pea oe maupanga i aso umalo uolanga. Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? Nga pesi ai ke ia le ke ia le for the finga lo nga fa mai sorry boss mai ka isik yo ke ia ko pule wa kakangia ko ila text usale wa fa mai lau pepelo o le wale angar ka ba ya ka kula wa fa sala la nga wo le ngai ka wa o le ko for the finga sorry boss mai ka isik Malan tu ya avea na ama avea ya va pe fo intellesia le levanga la fa le ma fo e po seta hadasa mua le no mo Wellington Daniel Antonio Fiamatti ya o to male ma to male di vanga la vai tamit wale fucking ofi e kere I fa kere kiminga e ko walwa ngi o ye ko angala ya repiki mai ya ko mai wale umalonga ka le au fa Onga ka vuila yele kia ipa ufa ye. Famalole on sai fongo e fatalo fat fo ile tunu ile ne oli tala mo le nei tula mo la fa fongo mai tala tumu. Fai tau sela wisinga ro ka fa popo la lusi le mtanga ro ngor soi fo malolo ina. Atu por ele numero ila to wa fi ile televisione Samoa. Tau fiala wala Ulbrich moranga ia tu leva no fo so le champine de langi fo so anga festiloi itala longa fa pomaya. Fala pelina. E fai tau sela ia isinga ro go fa ta o to tipi le mtanga ro ngor soi fo malolo ina ilalo se tal sanga o la fa o to numero fa ngaruenga ila so tao o official lu le mtanga ro nga o fita ia mo le lu ngaruenga. Le official le mo fa ta wino se palai le afera o fa ngaruenga. Ma le official po kuanga fata oto fatu penga mfai unga e yai le lima se lau le opinga ruenga e yen mam anga le atar sanga ina le matanga ruenga soi fu manu roina ia le soro ia le faito se lau nga ruenga il vaenga mo le fata wino supply sa longo le tamai tai ofisa silo le matanga ruenga fe pule ai machi apa le opinga ruenga o se vaenga telo nga ruenga ma no e fatu muina o tar sanga ina avesea Ise email ile so sa fasino ai au poinga ruenga o le atire atu se apianga e yai. Sa longo se tasura au poinga ruenga le Johnny Fila. Sa la to lola o le mela vale o yai.
O le ailoa tili ata fa ingo ngā luenga e lusi. O wha amatalanga i le toi whātūlanga no le matanga luenga o le amanino mai. Pe a mai ar whono tanga le pūlenga ma le au whai ngā luenga le aso atai au. I le emaili sa whai tau iene le tō New Zealand le tuporoi le tō wai. Sa whaari ai apa. O le lato wha mua o le wha awau leo so ta inga masuinga e whaia. Ma te sei mare ngā lue wha atasi ma le wha maoni wha ai unga e fuafu e whaia. E sili mare afe tanga te whai ngā luenga i le vaenga o wha mau maunga ma wala wha teknolosi. Po le data and digital wa mai alama na whitiai. Ma le wha amutalia i lalo le tāstanga mō moatu. Ma le whai tau se lawa ngā luenga lusi le tau tua soi fua maloloina lau kele. Tau tua soi fua maloloina a le hauhora maori. Ma le soi fua maloloina a le Pasifika. O nei whai unga wa whaia a petoi le matanga luenga le soi fua maloloina. E tau whaatumuina i tā lafo matanga luenga. Se lau fast 10 miliona tā la i le masina. E au na maua. I le whai oni toi whaatulanga na tele. Sa a fuafuina i lalo le te inga le komisina lista levi ma apa. O le vala o te tongi le vao ri mata mai tai e tū mau lava o nā vema whawhita hauli. Mai matui tui i New Zealand ei. Ai o le malo o te mwhai whatala noa le mata upri tue te wino le tū la whono. Ma whaunga ina te whawasenga na pōpole new calculator. E o mai lava le teminei o le vala o te tongi te sama le valu tima le lupa sene o no winga. O tina mata mai tai e mau o te tongi i se whātūlanga na o ngā tonu le valu tima le lupa sene. Mai lai te kiatu lea na ilole i tu paori i mō ngā luenga tuse ngā ruai. Mō te mai tai matina maori ma le Pasifika o le vala e matua i te le atu. I le tasi o le tāla e maua e te papalangi i ron te tongi. I le tusa le ma le vasu tasi sene maua e tina apos te mai tai maori. A o le te mai tai pos tina Pasifika e na o le fitsu ma le iwa tene. O le whawhita uli wha wau o whaamtale ina e le tina komisina mua avano tusa o ngā ruenga. I le official komisina o a iata tau o tingata le pionga ia au noa Mari Karonina Sumeo. O se lumba. Mo se atu no whaatūlanga mua i le rolangi. Ka ia longo ai le vaiango tala ale the detail. Mo se atu no le le te maainga pio ni sila. O se mea mātanga ma le luma i tinama te maa tai Pasifika. I le 2% te tongi e maawa lawa tuai. I le li papalangi. Ma ia tā wai e tā o tele. Le whaatale tale noa le whaapita au le te minei. E mo mia le vave whaia espo whanga. Ma ua level te tau na fo ia. Toi whaasori tu la whono. E le te minei ua whola sia le malo. Se porkalame amate pu e vai ai na whaapita auli. Ua ilo ai o le whaasengana i le malo te tongi o li. Mita mai tai po le gender pay gap calculator. Sa amtalia le masina te luai. E sosoni ai i pisinisi i le mai te wina. Ma whaatale noa se le nga tusa o le tongi. E awhi ai mea whai ngā luenga mo le whaasenga ino le malo te tongi. Ma whaavai ai ni fuafuanga i whaatino. Ma le tūla whono toi teu o sotanga o ngā luenga. E whailo ai te tongi o le tangata whai ngā luenga po le Employment Relations Employee Remuneration Disclosure Amendment Bill o whaia ne iai seiro i longa. E le silia maleona tōstanga o ainga Pasifika ua whao se toi ma nofo e o mai ai whare la Haiti. Te mea moni, e leo whaate i ene whalabum tonga of Social Salvation Army. E rizai malewango tala le PMN. E tusam wha mau maunga le tusinga i ngoa mai le matanga luenga o fwoi numero wha mau mawina le statistics in New Zealand. E silia mara se lau wafe tanga te whaatenga ina le matua ia apia. I mea ono no whai, se se tanga mai le iwas fui riva afe whasele ono sumale lua tanga kasayai. I le lua afe mas malpalu. O le foi numera a fia la to ele ni me no foi no foi no fanga le tu mau se o mai le no foi fale o ainga ai poi tu ai ngo fale e le te tau no foi nisi e a fia i tanga te piru silio na fia le leanga o me no foi el tos mal valtima le paseno tanga te paseka ai poi to fale mai to se fulu tanga te to tasi e no foi o mai fale ta wai si le male lu fulu warwa tanga te paseka ni sela e ma to ai mawa e to la tulanga le ngo fale no foi. O le whātūranga no le nofo pe o mai whare o ainga Pasifika ua mao atu le mea iai. I le whaapasengane le tunu ua awa te sumare lo pasene a e ui lea. I le awa te te lengo wha mamonga o wha awa i le le ai. O se swinga te tonu o le ono te sanga. O ana ika le tamatai e whaapasenga ina i inga whaatino lau tele le Salvation Army. O i whalia. O ne wha mamonga ua whailoma iai le wha awa o whaapitauli o tupama i whale New Zealand. Dai le whaari ai. O ainga Pasifika o peto i le pase e atu ni o latu lava fale umia sa oloto ma umia mautu. O no lele nga fatia ino le tau. Ma fale mautu tongi e iai fo ni lui tau na masini ai. I le te ala whea ngai mawhitau i mo ainga Pasifika e to ati tele.
o faria ni matanga lu ngar soi po malo ina Samoa o fa wa si tele numero tanga da ya fa ma ri kare vingi pole whooping cough ile tuno a patino le tomo tilaiti e some fa mo ngar jo sumar fa mata o po pole on sumar percent o tomo tilaiti ya nei lalo male to sanga le matua o la li poti muli nei o mate tu ngor pistol fa mai o fa ilo ai le to valo o isi wa fia male pas male no ila to o lo masolomia wa fia o ila to uma wa fia o li puti ai o polu le 5% o te neiti mai fasu fa pasene o tamaiti o le asorus male valo november da por fola isa mo le pistol tal vivini pa le tanga luenga o le pistol fa mai o si tia isa mo tonu mai o ke topo to sanga nei ile mai ai o le fai tu sanga e lo to ese pipisi ai pole mo to ai mawala lo lavo se pipisi le puti ai le rominga le sa mo observe fa pea sa faria sui fa tono sui fu mano loina sa mo tanga lo Dr. Robert Thompson o le fa tulanga no tuinga fai mo le vivini ele o ia se tulanga le lei ia taro talonga o le Wallo Carlos Oberg ile luino le champino rolangi le tamar sango fai playing up 30 loi to tono pa ultimate fight competition for the UFC o le au ia tu le ilona tona i Berdanian ile mai ai o le tu sanga i waf maru for fa i se fatulanga na le lei le awaile le to se fulu e pito ilunga o le au panga ma for the UFC le light heavyweight o le alo sa mo kiwi o ilo ia black check o ia maua nei sana ulai fusu anga o le waf maru for lema o le afusu ne le champini mo moa ia Jan Blachowicz ile non tona le asolusu tolo mati Blachowicz wa sa u miele champini no langi ile au panga ma faile waf maru futasi ina ua yalu ina walu ina e Tanzania o New Zealand ile fia vea ma se ulua itanga te lua champini au panga ese manu malo ai o le tama polani sa vea ma ulua itanga te na te fatu ile loina ia Tanzania ile manu malo i ai mo Oberg o le fusuanga o le isi lo step o le fia mau sa nava no elu ina champini ia Blachowicz o lo tula fa ile lo langi le temilei Blachowicz se pasu ma te stanga ele te fusu lava tonu mai on the fire ina le se sengo fai unga fa masilo sa ya ile la fusuanga ma Alex Pereira le wa vene mo champini ya yulai o le tusanga right wanya ne o le tama taxi talo o fai toria mo le Black Sean twala le Stevenson wa talo stanga ile ka pini sila ma le awle chiefs e foi na tia te se malo fo le Christmas ile va me fa sa lo to ia mai na na fenga inga le ori putia de va ngotala le staff e ye se fenga inga le ma se kala pu ya pani o fa ta o Thomas Stevenson ma o ia ine ia te ia ia ta paile va me fa tu o ia mai lan fenainga a fai va me fa sa loto o le awina to ilo le kalapa ku Bottas piesa fu na basi na ilo te alo mo te amor sanga tu para ka pi pas tikeri te usanga fo ai wo ripo ti ai o le mata upo e male ale e au na matua ilo ina mar fai te le ka pi ni sila mari tips a wa to wa wele na o ise te alo e mana o fa se ese mari kon karato tu para ka pi ni ti a ko le kalati tu pe tele ai fa no vea o ia ma se uloi tama ta alo e taliano na manaonga i se tempo po ai to ni nai masina ma tele tama stanga tu para kapi a fai ai manuia nan tar stanga ora la kapi ni sile pe ona fa kon kalati uma e kama ta alo tu para kapi ora la tu loina e mo foi fona la tu faia ora kala por ko pota wala tu faia foi sala stanga ide masini ai ora to mo faia va ve na o ya tu e Stevenson mai la kapi ni sila ma ni Chiefs Stevenson e fa maoni tele mo le Chiefs e pe ona ta alo italo ngai va smaleno talo mai le ruaf smaleno ona na ta faita talo nga faita le tasimo le Black Sat alo le ruaf per tolo i lalo le faia onga le peuli le vai Jamie Ian basta o Saudi Arabia la tali malo nele tabar sanga stokali por lo langi ali le ruaf tos los fotos fa a le tabar sanga le ruaf mal tos fulu la fa se pania Portugal e Morocco Italo nga te jase fai e tuno Amerika i sauti e per fai lo ai le kino e pule le soka le rolangi le FIFA. O le fai unga sa Paul Floina le Pristina le FIFA Gianni Infantino i le mai ai o le fono tanga le congelesi. O te amarusanga i pole rolangi le luos fultos fulu ma le luos fultos ufa e na le jase tuno sa ta wofo iai mo te umfai pamauni ai. Fai e Infantino e winga le amarusanga i pole rolangi le luaf maltos fulu wala tu au inatu le soka i le gelo tuno. Ma le numero awele fai ki tili lei e ma le memoni o fa le ya tili ia no e le ruafe ma le rufu tolu sa fa le FIFA fa bea o le kamera sanga ni por lo langi ruama to su fa o le fa e tu asia a po le nei tu o le rolangi le o China
Le whawai soka Asia sa tongi le latu longo I tua taua fonga Saudi Arabia. O Australia ma Indonesia sa whai e tana noanga mo le tali maru whatasia I le ta amara sana pitai sa toi whaamamu. Ese. Ai o ne taua fonga e lua o mai alamana amata mawai whai tionga. O whai tio ina ia I latu te te ia fianga o no swing o le tau ia nei ta amara sanga e whaia. Taluai o le atiri whatupura e kasa ona. Whaamatu ina lea. Ma I le kele whimaranga inga I waalele e mo o mia ina. Ai o New Zealand, Fiji, New Caledonia, ma Tahiti o se ina e puru whatasi le puru mo le tamarisanga o Sokali, o le luafe ma le lufurulima, po le Men's Championship League, ina nei tua le rolangi. O le grupu B, o le ata aro Vanuatu, Papua New Guinea, le Solomona, ma le awe manumalo ma le talonga awe tolu e whaia le kuki a February. Le ea fiai awa kalapu ma le kuki Amerika Samoa, ma Samoa. O le se ngā pepa sa whaia reo ki tau tua whawara soka, le o Shane au kiluni nei, le asona rafi. O le kamarasanga ari, o kamarasanga kalapu au tua le o Shane au pie kalapu e Champini kamarasanga au awa tunu e Pasifika, le e whaia le Solomona, ma le atus ulo mati, le sumaluo Aprila. O le au soka ari au kilani po le Auckland City FC, o tolu nei tau sanga so of them Champini, ma vei ma se kalapu pito siriato na maria, I le kamarasanga I le whaate puru malelua, o na manu malo ai. Tala nal ne aso, maua pia pia tu tauma, soi foi au. Tasilimo I votu, amo.
pito ua tutu to atasi mai no utino pe a pe talu le fia va ai no fatu pe watu ia ise pe luma ai tulili se e mai ala ia lau maasala fa ua o fia inu vai malu i o noi mata ua la lele tasi lava oe tulili wana o oe lava ula lele wale mawhai pito na whamatala ua la lele tasi lava oe tulili wana o oe lava ula lele wale mawhai pito na whamatala Nā pata inga no na lua mō mātua o Pepe Fong. I le taimi nei, o lo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lapati ai, lamati ai Pepe Fong whaatu awhana nau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mō mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mō le tui. O lea, a whai o le tina po se tausitama, caregiver, o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau, o le awala sili le nae pui pui ai mai le pisia, infection, ma whai ti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai a ono vai aso le matua o le pepe fau, o na tue whai le tolu maasina ma le 5 maasina. Ia wha so o tai lau fo mai maasani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau pepe, o tui uma, a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o le tāua. Tau tua nā le tui pui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina i se taimi vave. Talofa Samoa, o leo whanga solo whainga me alofa o aso whiawhia o lau tiumana wholesale autos. Tui in mailo sa, ma moa tuai sau se leni tolu hawhira cashback, ai iai inga whaakatoa. A whio ane lo le tiumana wholesale autos, i le lua valu Ekensen Avenue i o Tahuhu, pe vala au deli pule i a ngalwan mana tai ngalwan mana, i le lua fitu o wha ouro fitu. Lua fitu o wha ouro fitu, po le over se lau wha ono lua ono lua tasi. Over se lau wha ono lua ono lua tasi. Tiumana o le tali ole, yoi. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa, po fe a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te mālama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ono whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia, malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se a inga.
O se no fuanga e langolangoina oe, e whaamalosi au, ma whaamanatu atu e lausini whaatu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu selau, lua fa tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Lo nu ue Samoa e wai la le basa. La le oe inu o le basa. Samoa,
Sili lau loto. Si whangamali na waino I le ring vaengo lea woli ina walu se fulu male valu miru tuputa eni le July lua I le tautua wha wole radio Samoa tasi lima I watoru a mo I le rea stofi alo mo meisina masele I nei manu kau tailo I le taupi toro ia esu e alo I wha manama fu lele wana e le toso I tua e le le ano kuku malia ku runga e kafi de pefu ngai pipi I mai ai makau kalo ange I lano ngai pongane veleve ona wa leva na malo lo I le vaitau le tau malo lo Amala tu I le to ina oi ya amiri fa bona mala ai ngale ma futa mo ina e porirua le rifo I vaengo le wuli malo nga lue malo le o sai e fa lo telo ioi o fiu file leila umat wa ila umalu ni te wa mausia wa ila umalu ni te wa palapala wa ila umalu ni te wa pefua fa pena vela usonga imiti wa ila usonga imiti ni te wa ma kongkong o foi le vai kai mi ka kala I o ka ko la ai ya fa ya di mai o ka ko yo ya na tautua na ma tatou asa le tau sala o le mea ka ko ai uli fai nga o I kua ia ko o mai rai luma I o le e le o ngai sa e le o ngai sa le tau sala po le manaia anu o so te po ke pe ai lunga vai si pika la ka mo wein laus ke pe a mai I lunga vai si pika ka mai ko luma ilan ai tu pe ia le tau sala o nai sa o le sa unga nga o le bea awa fuingi e koe rifo koe whao lolo ke kuenga o ku sa o ia e le kua I lona I leo le tausala ia oi o ku wha le lenga ia oi ai o si o walofa la I ki o pia o ku lo pākua o longo winga e wheo lolo aso fu I e lenga folo e le ia iona ai o ku lo pākua o longo winga e koru kirisimasi e le koe whino ai kako wa awhali tula e lua se taimi ia Ora maua mei leo le tātou so ta inga. Ma le fionga ia liro mai awa mai na vai. Ia ola o tautua, ke mga lue puna wai mai Samoa le ni vai tau. Say, oh, take me, o te sapia I mana
Se whangmali na o Marina Davis teine ole ele ina ua whamidung tau te nele a wha ole lua. Ja, en toi wha tala wha tuai matua e alangan te leo amta wale na ua a matau nanga i antu. I pole na fo tau nu i ka paka ia po au tawhai fo lotoa a onga o loo au tawina i nisi ia o aloma whanau fo i ala tātou tro i le tangwhai wi unga o a onga ia o le dei fo i tausanga ma lo le whai o le whaiva ia ma lo ia te utou ia le ono sa i fo i tiute ia mga ruenga e pei ona whianga ia e le whai ngō fie ia toi e le tau ngō fie ia e le whai ngō fie toi le tau ngō fie ia wa an tau ngō fie mi le amaska kou su fo i le ngō fua oi maka na oi TV le aso atoa sa ve ula o Facebook i le aso atoa fa ma i maulo waso i le ngā mea o le chili chalk ia i tautua nā maa tātou o le lumanai o tātou ainga ia na ia tātou aloma ni a tātou wha nau fo ai na ona utoi wha pe antu i le pese le whatoa umantua weno tautua nā maa tātou e reia ngisi suia tātou tūmanga e pei ona iai le ko inga o so whaalawa i foi luma o sa le tausala po o le mana ia e siri pe aku langa i le whatunga le na o whaalongo iai a le puni a lava o lo o sawa i kua ma le whau kuangaranga o le whau tuanga ia o lo whaapea mai iai aua ioe sasa aua le whaia le meanga li ai ma se mea whaape ngā ia o iei kukongua kako kuma kako wanga kusa o le mea fōu ua whakangufia kako ia whai ai a e fesili la pe o te fesili wana mantu tala noa malisi fo o te mali masano le vai sun sik vai today na mantu tala noa ile tulanga ile o lungo la la lu na mantu tala noa i tua o ke wharonga o lai o i mea o kam mai tōle o wana o fesili o ti ke rua malanga i sam ia o silia ko ipe malanga i sa mo pe o le fionga ia mulipola piu mulipola pawa no mulipola ka fio lolo le o la ko mala mulipola wen kai ku kusa ma le uso ia taito pati ia po taito lo pati le feilanga fal insingia pap toi tuai o kamanga e o ana manga vai kongu man manga vai faf e makwa kare ko ngoi a pupula mai fo ipe aka mai ki oi e makwa o ka masalo sano lava pe o iei se mo a whako wha mai fo ia kaika e si lielo karu hu whaile me fo le whai iska usa aka ai le pepa chipsi lunga le lau le whale o si ai ngā o ngā fia ngi moa pe ua wala au wha fies furu mai maki ke i ai le leo skala usa ngā ngakula ia e wala au a koe le vahanga le lau ke wari mai ngā lau e mo koe i o koe e mo mai ngā lau e mo koe i koe e mo mai o o flash se fa mo le po o Superman po Spider-Man ai ro e ma ngi vo le mero ku mari fo e lunga e pi o la ko mo le sawa len ka lo ki kofi e ale vo ie yo o lo nga ru ke le lo po nga fe se pi ko ngu o ngi usila o la fo ie fa omo ele sunga ya Mikaele pesami no va antul pa ie sof ana ngol tangan tolo o fatu el pesi ya fa mai le pesi tu animo o lo no winga va ai ngi ke we ko Mikaele pesa mingo mai e arwa ko foi ma va ko me ko kingos nga ainga al fa ngol nei va yes e mo ya le ya uri el fa ngol va yes ai fa ya ko fo a finga ya no ma si pu ki po si pu ma fo po se tre e penga nga va ko sa me causa a me ki ko lo fa fo ir ngi weekend Say
ngā mea. Si whakamaliena le whipese le puni ala vaa, ia ma le pese anga nu Samoa Poly Fest. Tāru si ana na e whaafunga manino, i upu e ana tu sia, ma whantuina le whati, e le sunga i le whaafengenga, ia Reverend Lale Peter. Ia antoa i fwoi, ia ma le whalatua ia vini, whaantalo whantu ia i nai maangele, le nei fwoi vāengo le awoli, ia mana tua lua whala au nana tuantu ia nanai, yo e whaau o tu ina, a leo o tu ina, yo lono winga, ua ave fo i le li i leo pesta pun, ya ai wha mano antu wha aftek, wa vai le manino le man toleva, ka kou a yuli, o i tua, tuu le tausala, e sa a pia ia, ai pangalia, le angan mo le meka o le feke, le kio fo i, ia mengi o pangeki a avi ele fefeki. Mwanga le umia e wea ko ngana pangeki. Aka. Nga maka pise mapu. Pise ko pulu. Ia umai fonga. Ia wala poko poko. Ia na o ngai mea ka aki aku iau au kafa. O lai vo isa o i upo le pese. E whapea. E tupu ale tangataia. I lona ainga. E tupu fo i le Samoa ia, i lona nuu. E tupu fo i le Samoa lato, i lona i tū mālo. O longo wing, wingo kako umara o kupu, pēa kako karangoa i sengana tū sa fuili. E oi, oi la le sua fola o kupu. O le sivisi, e i se kuper kou kupu whamaru. Kiri. Ia kufa mai, o le ka u fa so ko kupe le skup. Ia wa so la sa fa pena fingo lola. Ya ka banga maka fu le yanta ma ta fo. Ta faita wa tu tus. Ya fa pena fa ka inga. Fa pe o le kupu manuka. O le ia e le ka ila oi. Yo i fe foi le ngolme i ole potni era nga mang ia potni le ke le palang yu kaule lu le sikuna fa ka inga va pe o potni po pa ranga le pe ye fia fa kilo nga i le kupu manka ia nga fa pe le lang kala ilanga vaenga oi o mai sa vali me lo oria
Yo, sau nui lau fiong al tup. Fai ko i fo. Ya, onga, sa ngua ko le kupo manuka. Ya, vai. O mai. Vai le ka ko se fe kupi. Mainga ko aulonga se sela. Oi. Mai mangi silivanga se lu sela. Mai mang kupe apa meanga skol sela. Ya. O ngar kupo manuka. Ia ka penga mai me. Pea masinga afai kula. An ko o mai lo mai. Yang fa pera lai. Lau fiong al tup. Ar keminga. O lai o kupu. Bo kupu ya. Pe ar kupu salis. E welele e alanga pol welele ianga mo meu grapes. Ia po ana vine. Mo meu vine la no me mata. Mo meu vine la no violet. O imanga apu, e imanga mori, e imanga pea. E imanga banana wait, e po anga fa. E a vekolo mar kupu ana e, welele. E kango wele pe kango puring se welele i le mere. Ya. Pai meanga, oi o. O me mele o fe ngalo lo fionga tupu ave ye mene. E fa ko mar kupu manuka. Oyo. Fa o la kala nei o kupu la o padi. Fa ya ku ye. O kero fa kele ya ki. Ai a vaku yele. Vaku me. Ye si ye se kemi o ku le fa smaka. Ye fa pelo o ngar kupu. Ya, wale lei la o fionga tupu. Ya lulo marso. Ya mangkua la sola. E lua me ye. Ya no vai kemi voinga. Ole kele yo le melo le spat. Ole wa ko e mai ngeli se wari. A ola ko. Lenga makwa hon la ko pisingi si spai ya sola. Ya wa ale ngi spat. I me yo o va ngu. Mai tumano. E ke iar ko popon. Ola e makalanga uia ngai rinkivi ya sola. Ola e fa longo langa au fai pese foi. Yo go so fa ia ko e va nga au kupu manuka. E manku, e se le ko le va boi foi le me alof. Ya ka ngu ko lomba. Ma sa fa lilia afika ma au ngar kupu manuka o i pot. E fa mai no mal kupu o pot. Toli. Vengo oi. Ya. Angka kia ila lo pusa ia va boi kupenga mamanku. Se lau au. Lua se lau sidiva. Kou se lau. Ia kupe apame. Pa pena markala al failau. Lau a fionga al kupu o pot. E longo au kala ave. E oi. Mai o ile a makanga o manukau. Se ia o mai le fa si unga o pakuranga. Ele ngaka i leo le vai kuloko i wai puna. Pa vai le menga mo mai upo fai la unga kako le makua o foi kako. Nga mafua mai mei. E wa ringi fai la unga mengi o kupu. I ri kai fai anga uka ura kupu. E manku. O le fai la i aspire kupu apa. Le kuku i au pa. E kusere i o kure. Le wari i nga kui i nga kuri e kura kupu e avi. Ala wa le vanga o ka u i o kupu pa. Pa pe lo vionga tup. O ma to va ia tanga to le au mai temile. Ia. Ava ku lo ku. Ala le nga o me ra ring. Lo vionga tup. Ma to te leilo. Fa pe lo marku. Le aira. Pe uma le ke ka u lo le me nga e ka ai kau kuku mai i le anga ngau le ri nga. Le kupu le o manuka. Ia vea kulo malanga fofoku. O me ngi o. Ai ngā kupu. E i langa fofoku. I le mea kau. Kaua. E i langa fofoku. I le mea kau ngā luenga. E i whamara fofoku. I le whaalunga o kupi. A wā are i meanga. Ia rongo winga i le ola le ngua o kupu. Poro ngā kungu fo. Mai lo male. Kalar kupu. Le eira. Pawaka kele. E fia ska ko sa unga ngango me mo. E fia kumarwa ngare ngā kui i marko. Lau fionga tup. O lewa ia ili se lau auro. Tupe auro. Lua se lau tupe siliva. Tolu se lau tupe amamea. Mai lo markana kupu. Fita.
O mai ira ori. Ia wa mangu. E o anga I kangaka I ave I le fingalo le kupu. Ai pule I la le kupu rai o. Pe ko e fo I me o lai fiola. Ia pe ko e fo I me ngalo ko sofa ngua vui. Ia. O mero mero kupu. Fita. O so mero mero kai au. Lau fionga le tupu. Ia wha kula mero kupu. Ia. Waku kupe I e keu kongi au. Ai whanongo mea o kou iang kō mai. O e kaula ukalane kukupu. Wa ngaka I le so. O ngā koe kū mai se sior kongu I ni makongu. O lesi ka ngaka koe la amai. Ia olga ka ngā lai o koe la o le fifi. Alaua make I le kupu o pat. Le mea le ngau I le kupu o manuka. Ai kangola o e make ifo. Po o le ale mea le ngau I le kupu o manuka. Koe wha ua waku. Pe a maua isa o kupe le mere karangoa koe. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au pu tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Whaonga le tautua le Pacific East le masina atoa te sema, ma mawa I loa wanoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaasifulu o sau nia mo ana paanga. E lua sifulu whailonga mo Samoa, e lua sifulu whailonga mo tātou I New Zealand nei. Se ina whailonga sifulu, I aso tona I o vai aso te tasi. Manatua, o loa whaawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whaamoboni mai lau telefoni whawe ai. Loa wanoa fo le tātou direct transfer e te posi mai lau tupe le tātou account. Ma whaamoni ina fisiri lungo le telefoni, ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapatoa. Mo le tongi no pili o le vai, mo li pe teu tupe tupe I so se whare tupe mai si au nanga I Samoa. O lo ma whaina whaatino ina I le au nanga ale Easy Pay. Asi mai roa I o tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau I mangele. Pe wala au mai le o Barsalau o tasi o nono. Mo se la lata atu I ante oen. Pe wala ale tātou Pacific Easy mobile app po le direct transfer. E whasa wa ilo teimi ai mai se o tangata fo I le pensini. Ia manuia telegresi si masi ma le tausanga fau I ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli I Samoa. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand nei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Sunga o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo I au kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
pe mawala li men tup. Ili tala le vuta mani ana fam talat. Yalenga ole winga na ola utala. Ole o sambo e tu puala tangata e tu tonu olona a inga to tonu olona nu ya ma to tonu olona i tu malo e ke fi we fayaku ya le olenga lenga fai mai le kupu ole ku malo la le por ngula yo yanga ave vula e tas ya le tu ole anta to te fa mo ile ni vaita lea na ia maliu, matoi tu. Ye kong yo la ia ka ko me era ye, e vayama ka ko balla siku isken. Yanga, alo sina ativa be fo iva la situala sila. Ya malo fa tele ma futo me le riva ngola ngulu we tonu e pikir fa na wa onga inga fa mali liu ku ye piki mai ilato. In this update, the ACC Minister has announced a review of the scheme, citing declining rehabilitation rates and rising costs. Matt Ducey says he's concerned weekly compensation is up and average costs per claim. Senior political reporter Sophie Trigger has more. Matt Ducey says costs for the Earners and Business Levy has had to be hiked by up to 5% a year for 3 years to meet the scheme's rising costs. The review will focus on claims management, looking at whether ACC has the right settings to support accidental claimants back to independence as soon as possible. He's also working with its board and MB to make rehabilitation services more targeted and cost-effective. A large-scale emergency response has sparked south of Christchurch as a series of grass fires burn. Fire and emergency was called to multiple blazes along State Highway 1 near Burnham at 1:30. A section of the road is now closed. 4 helicopters and 8 fire trucks are there with more to come. The Prime Minister appears to be on the brink of another broken election promise. During a pre-election leaders' debate, Chris Luxon promised he'd lower the free bowel cancer screening age from between 60 and 74 years old to 45. He's told Media Today it's not something he can do during this term of government. I can't commit to the timing. I can say that we are working our way through a range of health issues. It's on our agenda at some point, but we also have to be very focused on priorities. The Public Service Commission's upset over legal action from a union on working from home rules. Guidance has been issued today on working agreements for public servants after a review was signalled in September. Azaria Howell has more. Commissioner Sir Brian Roche says working from home isn't an entitlement and all flexible work arrangements have to be agreed. He's disappointed the Public Service Associations launched legal proceedings. He's clarified the guidance does not mean public servants have to work in the office a set number of days each week. Roche says the Commission disagrees with the arguments from the PSA. That's news. In sport, a gesture to mark the likely final cricket test for retiring pace bowler Tim Southee. Hamilton's Seddon Park Pavilion end will be dubbed the Tim Southee end for the Black Caps' third test against England on Saturday to honour New Zealand's second leading test wicket taker. Kiwis hooker Brandon Smith is adamant he'll be his best for the Sydney Roosters next year in the NRL, despite them seemingly pushing him out with the signing of Cowboys' Reece Robson from 2026. Smith has told James Graham's The Bye Round podcast his relationship with coach Trent Robinson is unchanged. I'm not going to go into the club and be like, these guys don't want me. And then I'm going to ruin, I guess, the vibe in the locker room, and then I'm going to ruin, when I leave the club, how people are going to think of me, especially the players. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Le venga nei le tanto talo le tau mo le somla so antai au e pera u le official va in tau mo lo si la fia. Ma le official va in tau le so e pe on mo le mawina le sa ye na yu wanga fo I mai timunga e pe on to ulu va so lo ai na ye mai wila ma fight tili. O le tum nei manu ka o le me tawantu ya o le wa ma wa sina masele
Ya ai o savili ngi mai le somo le tu I man tu I sai fa solo ngi mai e le tu I man tu I sifo. O le mafana o le somo au kilani lus ful tolu tikeri o le malu I le poa nane e se fulu ma le valu tikeri e ngoto le la I le 5 minute te ai le afo le valu I le poa nane. O le venga mala soa tae o ma tele da awa mai ono yaina I wanga e te ulu vava saloai e kilia I taimi o le awoli. E toi fo I mai ia le whenga saloa I o au I langa iantu I le whiawhia tae au. So vlia ngi mai le tu I matu I sisifo fa solo I nangi mai le tu I saute sifo I nisi o taimi o le tae au. Tulanga nai pe o le iai winga o le tauelanga mo le so ia befo I le aso han tae au mo I tantou I au kilani. Hey, hey! Oh!
Oia ole alefa Oia ole omeka Ae talo fae Ua e te ena Me ala lea olona tani Asiana nani Eli, Eli Lama sabatani Eli, Eli Lama sabatani Super Mali o Joala e Teru Malapese ua whanda ule whaola i le divang o lea woli. I rau sfulu tasi biru te te e le tolu tamaiti. Mai lea onga wha maulu fu spau tanto pula kalame lea pula to. Mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu hi aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Tala falava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo a fitu whaiva o na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, awa lai te whaatuai. Ai lesi tala nei loa lo walo. Wala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitu lua. Po le olua tasi o no valu fitu lua tolu o. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu. Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu. Lewa sfulu male tolu miru tu bete nei le tulai tolu le divang o le woli o lewa fatasi before ia le tulinga ya ulungia pira piladanto o le tutumala udanga le ale city car si dai au kilani sifo ya tonu na le paule o le tamali o le tanto tru ya o tutuina tanto o lo o e mapapa au dai au kilani sifo ya ma lo foi le faiva ya ma no vole tanga ta ulungia fa ta fiti o nga luenga o le diva ya solo na lua o le masina mulumuli o le leitau sanga ba lor soifu. Ba lor soifu se o manu ia mana tu sa mau neu u mau tala wa o le utato tu si ui o le fo tau sana. Ia o te o folofa ma o moli antu ia fa alo tele le atunu fa ftai tele a fo i le manatu mai tele o aso ta fa sala launga le ngalo ale anga mai o le atunu tai tolu tai tofana i ainga.
Yo le nganga whaaftai le mon boliantu le teo Samoa, ta sili mai vatolu, ia ilana fo iwae nga whai o le whaalau loa tātou pisinisi le tau sanga atoa. Ia, e toi whaafelo e toi fo ila, tātou atunu e masani ai, le ngata i ta māmātua, ngā mātua, le au no fale a mai fo ila tō lo whaafonga mai tonu o Mount Malawa, whai ngā luenga tonu lau tamale, ia, po whi lawal mamau au, tira ta whaasalunga le neiwa engo le asu whaafelo ia tulungia. O ta uai o nao ni au na whatau wa ai vai mali mai ina atunu. Ia e tare no atu, whaairu atu tu langolo. Ia i whaaftau ingo tātu tā vale. Le whaangalo le au whai ngā ruenga le tua. So ngai whaafenga inga mo lātou whale tua, ia mo lātou fo i ainga, ia o lo ta ape solo i ta whao New Zealand. A wale wala ulia le tua, ia a wale whaanono ngā manu mo nganga. Whaola ina mo le malo le tua, ai whaaftau tele lava whonga bua wa, mo whalita whelo inga. Ia manatu o malosi alusi ufonga, ai ona ua tūrata i teimi whai o le tausanga. Ia. Teimi whai whamundianga. E u te tala noa lo i sio whao lai mai au kila ni sisifo ia pi i ta te whalonga o tūpi ua lua tolu o ta malosi whao popo lungia. Ta vitei te wanu. Ia, o le ngaka mawa lunga lava. Ia, peia o lo si ufonga le tele na ai mai elto, e vili mai ata ngata mai. O le whaasa launga te umatu pa, ia e pia muli taulo i mua, ia e mua oi le nganga whaafekai. Le nganga la lea e whaafta i e tuaitoi, ia i lo whonga tau muli, ia wa avea oi ma whonga o le pulenga, ia e whaaleo tūlanga o le tātou tautua, la ta se lo le tā ripoti matani, ia, o le nei mai aso, ia o sa o tātou tūlata si ui, ia te paua leo le vai aso atua tātou fetu ailo mar Christmas tu ati, dona winga, o whaisina pisi o finance te teimini nei. Ai a whapela mo nau ana a inga e fia monta amali le lei mo fio inga i kawhanga e mai te i a holiday le nei tausanga. Awane i whaangalo le leo unia le tau alanga pea i a stofi teitasi. Ia, o le ae whai mea vave au unia, ta se ali tūla maua le tari o le tātou ta avale fōu. O ta avale fōu ia ti tūla uia. O ta avale a mo fio inga mamao. Tausanga le lei, tai lima su wafe kilomita le tu wai ta avale. Ia mal te i fase fu. Ia au tu inga foi la leo RAV4 Nissan Navara, Toyota Hilux, ia malitele malano e tato fo wili maulunga. Au ngā mo leo mau le loi tone. Ai mai se foi. Ia o lo tele ata to yuto lo yai tono le ya, o lo tele ia Nissan, Honda, ia mai se ia Mazda, mana mai o matu sango tavali. O le lava tau whao mai ia tau sango tavali te manu i le lua se fulu tolu anga mai le lua se fulu. O le whautuanga malosi lava mo sa moa pe anga mai tunu nei. Sa whai o whautuanga i lewa i aso nei ainga nanga i mai. A whai lau long. Ia mana tua le nei e te lele venu le long pe asau. E o whai nei vava ia nei whafo pe aia le taia. O tu le lua afe se fulu. Ia po le lua afe maleiva i whafo. E ta ua lo vava ia nei lo whamalamba. O lo tu ai le Toyota lua afe lufu tolu. O le lufu wha. Ia po le lufu lua fo i pe afa pea e fua lava i le tātou tau e sa wai finance. O ta vale na o leta mo fai lungia na i ele atunu ina i update lunga lo to i o to sa ina i mata ngo fia lo to feo ai o la fo e fo o la 80 km ia ma so ni atu tu lango tanto finance pe o me na masa ni ai tato ngalenga ia i nei to sanga o nisi i o lo to ta vale o la o mai e tau ta i no se fulu ta su lima ta asset la to ta vale te se fulu afe a o fai el fai mesili o no la el fa na no go fio in ta vale fo nei to sanga ia o la o tu fa ta se ta tu ta lafu ia e ma fai foi na o la lo ta to primeni a mata mai lava i lones fulu fitus fulu nga ia tu se lau ia e fa lo tu ta to vai te me to ia ta to lo i nei ma fai na affordability le nei tanto a ingal tongino tanto ta vale aua nei ai el fa la le palangi ia ai le sta to fa la lungo tanto lau le nga galea ia turi matanga o pea ia Samoa ma fesili mai so se fesili a te mana mia o leo te no fo atu e fali tali nga fesili ina ia manino le lei aua ne e alu ese atu malayad ia se me te leo mala mai tu lango tato ron fa popo o le na ina ia inga o lo talsanga malta yono o te fai atu ase umano o la uo malta yono e leo mo fai ana bis a o le fautuanga pa mole na ia inga e le aia ni tu te verfual company o na lo uma o lo lunga umo tau tatu taval e fa mole ia to te tongi le lei ia tatu lo na wa fo le sta vale mul mai ia pe afa pe mai on tongi a on nai me alo fo mole krisimasi mal tau sanga fo
ia o le aua iai le 5 selau tālā le pulenga moli atu o au tafa te afa tau sau tāwale le vaiaso atol nei la tātou samalia ia mai musu mai au nia te manau nia le fitu le valu ia ona tuu le ilunga o le tātawale avate sosoani mo whataunga o Krismasi ai mai se tāwhaonga ia so malolo ia o nai vaenga tāua na avate fuala Warren ma le tātou isua te tasi tausanga ia mate renew ma tātou mea nei awa lama le vava ainga o tātou tāwale le isua awa ne ngalo Samoa o le tasi le nei vaenga i tāua tele awa ni ngalo yeli sua lau tāwale wa nei aso fea i ona nā tangata ua tere tangata ua fea i lunga awa tere leni lai sene so ane lau tāwale au ye se insua e whaina kawa i lau tāwale te mwawe ia o nei whautuanga ia e morianto lo whaia tātou lai sene o ai ala i sene sa mo whalongolongo ma le tevile nei o mai o lem whaina awi tuotou tāwale lai sene sa mo tua e sau ai ai an wari se puari tau sanga nei o lem whaina awi tuolo sa ai amna o fo i liu e tati alvai aso tate ngā lue ai e maua fulu i sene i le tala palo ufa maoni ia o la uanga i atu na isi ai inga malenganga whaaftai wa umana li liwo la tu la i sene Samoa ia o le tulanga le nao i el tatu tautume le unanga le vaso fau ia o le amba penao na ola i papakiu i nei amata atua la sofua tau le wikiengi ko el waku la sofua tau la solula Krismasi o le alipele o ngaumo le papakiu a fi mai matala a mai vala o mai ulungia le tatu numero le olua tasi o valvalu fitu lua fitu lua so se teimo le po male hao wala mai o le au te nofo mo wala ala faila o te talo fa tali atu ai o tau le wala au mai le tulu o po ma o tali atu lava o tau telefoni ia ai mai se le numero le tato company o lo iai ia o le tato numero na iai o iwa lua tasilima iwa lua fitu e te maua iai le tautua ia male au nanga le sidika i neiro na ai tele tasi lua luanga ia tu tasi tolu faa Lincoln Road Henderson fa nga i lei mal mendono e maua yel tau tua mala o nanga ulungia pita perenato la o tau o na riba yela tunu ia mesel pulenga ia mo mole toi foi alo fa anga o tanto Krismasi mal tau sanga fo i pa anga mala mal sidika e mesel no malo tanto tunu o lo maua mal tanto fa sa longa maua tau to fa se manu maua so manantu o wal fa wino tutor ne viari tanto felo pea taita yatu ta ua wale le aso fa nau el mesia ta te lulu a ai ma ta fa to fa fo neto sanga ila ka fa lo man vi tele o foi mo to e fa taita moa alo fa tu ngia so i fua ma manuia le telinga ia lungia pira pele nanto wa vela vo ia mafunga tambul moni o le tautua mala udanga a le city kasi dai le tasi loa lua pa tasi tolu fa Lincoln Road i dai au ki lani sisifo i le pitoro o Henderson wala ia le lua tasi lima vanuiva lua fitu o iva lua tasi lima vanuiva lua fitu pula o valu se lau lua fitu tolu fitu valu o lea ua lua sifulua minute o te ane lei tu lai tolu sau de maina whana wa onga leu tu wa onga o le neia sa tofi mo le tātou polo kalame o te le awe mai tātou ngā luenga i le so antai au ia o no le tamusanga na le Global Youth Sevens o le awe a GA le au under 18 te mauli under 18s o lo a viele masui o le tātou tunu i Samoa ia wa la vai el fa mo moele i le so antai au le so tonai ia ma le so sa so nei ia ba tanto wo le lofa malanga le lei o le tapa au sili lunga o lo wina tomit o le afia vine e te le fia misiel tanto por kala misil matani wai uma lona fail por kala ia failo marka ko se po yo to ia le voi o le ala tongi ia wa fa ilonga o sound ia le tanto o danga le por fale off ia por fale print ia mo me mitia fuma o fuma fa fanda o se taimi ona no wanto ile tu ma tanto pulo ia a o mai fo le tau manulu o ye fo fuanga le tanto o nanga o la fa pele ona suia ka ko sikai ia e fu la le tau o New Zealand ai molto bene ia na o ilanto ia o lo tau sanga mai ia tanto mi tiafu ia me fo no lo mi mi tiafu mo meu reunion sa mo meu o maliu o talanga teu ia o fu mo party e to company ia na pawala me fai o wanga i lunga o Facebook ta ilalo le ngole o le anta watu Uncle's Prince UNKOZ ia male Prince ole Prince e ia male zedi tua PRINTZ ia le ngolanga orga kospont ia le uso sori mai e ta tu fai longa ia mole nei fo i vai ta ia le yalo wanga ia o ngai ia ka komikia ole mintia fu mo le tu pawari
Ia na ua whaingoina o le miti afo le anko. E le anko le ke le awari ia mafuta mai pe o anko loto. O anko loto ma le fale askurimi. Io e sua mali e viso soani i lota suka. O ie leu kere mai suka. Sorry ya loto. E la kanzailea. Ia mo le tupau tinama tu mai tai. Ia o nawa ie le tanto designer. O le anti, ia mo anti uma ia mafuka marangi vaengo leo. Nga ila i lunga inga. Ia e se i e sila ia. Ia po le ko inga anti nga yelo anti. Pe o se anti feo lolo. Ia po se anti koikikia o kuia. Ia po se anti lelei koe au lelei fo. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Okay. You see right about now, we're finna take it way back. We got light rares in the building. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside, P-Town, 5024, click, Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la la la, ta ta la la la. Fancy a man that is so magnetizing. So fancy with that hook, bam-ba-diddy-dong. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamour is eye-catching me, girl, I'm falling. But it's stalling, still got me singing ta-la-la, ta-ta-la-la-la. The way your beauty stands out, me telling ya. Woman, those eyes got your fuse all over your face, sticking your body language, cause they feeling the same. Come to a little closer. Pick up the vibes for me, see. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't forget, someone you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance, get a right, cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it.
fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu, a wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Ole Jamila wala wansi le Radio Samoa le divang ole so le wal tolu miru tu te le afo le tolu tilo ole da wa tu o fo ya onga na yalo mo fana ya ile neia so tofia ni sua onga na fa pe ole so antayo ya le so muli o isi ya atono le vi so fo ya le so muli le on ali tamaiti ya le dan to ole onga le neia so pe le hai ya, tole ia kan si ole na to wila o ngari tamati. Ya le leifa no yo evela mele tanto no mera na utalatu. Ole tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu. Ele tama sanga taito fitu tele la. E amataliele la so hantaia. E fai ole la o nga Dilworth School. I na ile pitonu o Epsom. Ole vesili la mo tanto le ni vaingo la holi tomati mana tua ole so e fai le tanto se poi o tole la manu malo ile fai longa o samia ele Uncle Sprint te mo wile mi tiafu o lo yele anko iluma ia po le anti fo ele nga tele mi tiafu ia lo ye fo imala to hoodies ia wala va ia le fai mo so mai o le manuru anga ilunga o Facebook ta ilalo Uncle Sprint UNKOZ PRINTZ. Olo yai tono au kilani. Ia le tato au ranga ia me whaifa ona mori atu. Ia pe awinatu. I lunga o le kuria. I isi pi tono o New Zealand ia tato mi tiafu mahudis. Ia le o le fsili la. O ai o i o le ale ngoa. O le tamelu sanga taito o fitu. Le amatali le asoa tai au. Mo le toru aso e whai inahi Dilworth School. E ida i Epsom. O le hale ngol tamle sanga taito o fitu. Ya atama matene ila lui fol sfulu valu tau sanga. I feel it's all in the lane. Sometimes I need all in the four. I feel it's all in the lane. Sometimes I need all in the four. I feel it's all in the lane. Sometimes I need. Sometimes I need. Hello, I sit at a fire.
mali na wino le divang ola woli ma nisio pese ya e pese la va fa now ya onga sama onga le foi au le tele waso ya wa tua na ya mi se lava mantua ya ma tua le ma fu toma le divang ola o le ufa tasi mai la o le ya me kairi talo va me kairi talo fa se o manu wa mai ui manu ia fa se tai sa e alu le onga me kairi ioe wa la to me sa fa le onga le dinyo stofi sa fai ma ko share lunch she o ta ima dai o le ala o me ai le sa avile au Ipos mare sushi ia donut ia au so le se ka imangi o isa fa ia la lancha ri me ka hello mom o lo tina na e fa taina e lo tina mo la lunch sei uma o sei uma a wa uma ai la lancha ioe ya ele a fa ina le ali me ka le o fele so mo le asolulu se fulu balu te fulu va lo no wingo le so lo vai so fo e yai la se mea e malanga yelto a inga ile krisi masi le wa latam yeah no foil funny ioe yeah le malo fa te mo wala lo di poti mai le nga di meka asolua ui fu amo wala so lu tu wala so lu ioe yeah le malo o le fesili o le ale ngole tam le sanga ta ito afitu le fa ye tono New Zealand o ile o nga le a Dilworth i nai Epsom e fa ye mo le tolu was a matala le so antaya e fa uma ile sa a sa nei por fa ngon ni ve yes le ale ngo o le tam le sanga ta ito afitu fa mo le ame kai e te le lo le tan ia ile a fine me si dile o kulo ngo ko se wala me ngala le fa la ai le suole sua io o inga sa ferong sua nena o nena sole talo fai ia a umalanga e alu la ia le fai fe awanen o nai te lua mafutai manena ina il tofal ia a umana e alu le moli lau fa tai anena ia mafai fa tai tele anena mole kukaina por nga se no le o le suai wailo a lo fa tele antu mafa longo po ile la mano se ia uma fa wailo pena fo ia le va tai me kai lo fa tu ia maruia tele ia le ia a e malo va vena va o mai le tanto se ia manua tele ia wa o ke alu o ke le cosa ele se tanto por kala mela so anta hauli jamit langa o le te malo lo ile so anta ya o no le tamlu sanga na o le ngol tamlu sanga o le Global Youth Sevens sama sanyo na foi malai ta alo o le onga Pakuranga Pakuranga Rugby Club e pinchayan o le rinto sanga ya le wa me yan tu ina ile onga le a deal with school ia le ole a matoli ai le aso a taiau aso to nai ia e tolu ngaina i le asa o lo awai mai ia au mai au se talia o Japani ia langa tailia e ta alo ai nisi o le ai totono training squads e le ngantai le Black Ferns ai fa pe foi ia le au le All Black Sevens ia tanto vai lai e le ska mai ka melo sangal ta melo sangal e fai asi mawalunga o ia fe mele au mai Japani ia mai si antru o le awai le tam sangale I le aso a taiao. Just think a minute. It could change everything. Think a minute.
The reason some people are successful is they put a plan and work together for a plan that really works. Yesterday, we started a plan for success in our job and career, as well as our personal life. So today, we'll complete the course. Rule number 3 is we must be productive. This means we learn to use our time and talents efficiently and effectively to produce something others think is worth having, either a good product or good service or both. And the only way we can do this is we must maintain our high standard of quality and pride in our work. The world-famous musician Paderewski said, "When I miss a week in practice, my audience knows it. When I miss a day, I know it." This takes daily discipline and commitment to improving ourselves and our service to others. So we keep sharpening our skills, learning to use new and better technology, even learning from our competitors. Remember, the enemy of the best is second best. Good enough rarely is. This leads to rule number 4. You must be motivated by a passion and purpose that gets you up every morning. Fire in your heart will melt the lead in your feet. Without this desire and drive, your best plans will never happen. You see, there's a deep satisfaction that only comes from knowing you're using your personality and abilities to become the best you can be. But you know, even if we did all this right, we still need a purpose bigger than just our own personal needs and desires. Something that's really worth giving our life and time to. Which brings us back to where we started. You find success and happiness as you help others find it. That's the greatest success a human can achieve, because it's the success our Maker created and designed us to have. You see, when we know that God Himself, the greatest power and force in the world, is with us, we can't lose. So why not ask Jesus to take control of your life every day? Then He can help you start living His plan and principles for your guaranteed success in this business called life. Just think a minute.
Ole timilongo le wansi le wantui se fulu minuto na tale ole July 5 tale fa una udantulo tatu tala tupira mai el faltua ya Miriam la la to pomare ya mai Australia tale lima tala ya mai tudu is le Pacifica male langi ya langan zele sui folder for fa just simile fianga ya li anto pista severe ya wala to veina le polo kalambe ole nganga ifo faiva ya ba mai atala na mai Australia se ulieli July fitu ile poan nei ya bulto bem yo lo fa wina le polo kalambe fana ya ole tawlunga fo ile ole sound you la fo ile man to se ya boy ile la manu malo o ile la manu malo ile fa ilonga wo sound ile fo le ofu ya ole fina ole Uncle Sprint UNKOZ PRINTZ ole ngona ite mawa ilunga ole Facebook mawa ilunga ole Instagram ya etalo tomata yolo mawa imi tiafuma ofuma farfana po hoodies ole Uncle male auntie mano Uncle hi auntie ya anga ilunga ina ona e mawa ila ile ole sa ai ala fa yela ka ko se po ai o tole fa na ole na vala o mila so fua ya male so o lela manu malo wele spol kala mila so antayao ora wan tuilia ole na me ta vili antoi lava malo wan tuai lava ma ma ole ua manu malo ile tanto fai longa o sauni ele Uncle Sprint le neva yaso ole tanto wo ya Mikairi wala mo il tanto berale ole atalatu ile nei fo ya wo e tevela au mai se mai details e ora vela ile o ile au onanga ale Uncle Sprint Amy ma la kwa momika au enchelu popole ole ko ki hase ki ka ko wan tu lo male lo ishu ya va tai man tu mo fa bro ino le tai me vela mai ile fa na le man tu polo klamenda o fesili mantali e pe ona yele dia so tofi ya monsieur vola so fu ele se polo klamela so antao na tanto te le ma futa ya ona ole sa ole Global Youth Sevens le fa yele so antao te enzo le tua ya o to ya po to so fu ele dave es futa miti alo fa tele anto to fa tai man tu Wa mawhai o na awina atu le polo kalame, ale au auli mafufonga mua. O na o le lango maalosi ale Galaxy Childcare. Vili mai loa, le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. O ato lunga tu foi na ma se tu mo e sa mo le dia woli e po le di fo e fiafi o le asu tofi. O le asanga ngana wole tu tamali ile tanto mafutanga e poto le tutai. Ile temi sasi lana ai taite yantu lo to soifua malamantu wola ona tato tele mafuta ila so atao ona le tamu sanga to fitule away tuai ya le tamauli under 18 se famous sui ya o tanto wa onga mai sa mo ya po under 18 na sa mo ya wale tamu sanga le Global Youth 7 se fia e dai la onga deal with ile pituno o Epsom but we tell you finga ya ba ngar wenga malava singo tutorial le ni fiafi maruia ya finga mano longa maruia le ngantu ile fai unga ole vayaso ma tautu ana a fai po siva po ni tausala po le lava ngi ko fo se siluma e ka sielo kulo ko mai vai ya onga ki lelo leo le faina pese tali ya to severe male polo kala me nga ngai fo faiva ka mai atala mai au se talia ya mai si u tina matua ya Miriam la to pomari but we love ya fi but we weekend so for mai ole masina sunia tuai ita a ofa solo ma fa fe pulla fi me tu ole la angi malu mai le matangi a o tu matangi la upenina ngoto atu la ulupelele walele matu
ever aya Tafia to ever aya tu Isi o tina e Po o feo e ai Tamai talasio e la mona mai Tafia languna lule o e Po o feo e ai Tamai talasio e la mai Ultimate to along my son Be out man to a fiafi If I u ise upua popo ai It's if I my lover e alofa Alufati so setasi Po ufeo mai aile nei lalolani La ufana upele no Ya auto fe alufani Ya manatu alatina pele no Long mali umatangi For no utama pelina for to feel the aya to feel the aya too is your team